Cantabrus. Već u Cezarovo i Ciceronovo vreme grad Rim bio je metropola. Svakodnevno su se u grad slivale na hiljade novih pridošlica arterijama koje su vodile direktno u pulsirajuće bilo Mediterana. Zamislimo samo na trenutak to mnoštvo različitih naroda koji su dolazili trbuhom za kruhom u grad za koji se verovalo da nudi koliko toliko lagodniji život. Dolazili su pastiri sa brežuljaka pitome Kampanije, Napoličari sa Sicilije, kosmati Gali, koji su bili Rimljanima stari neprijatelji i još stariji znanci, Iberci i Luzitanci koji su dolazili kao oslobođenici ili preduzimljivi poslovni ljudi potuljenih pogleda, svaki noseći povirijatovu senku u očima. Bilo je tu naravno Grka koji su govorili jezikom bogova, ako je zaverovati izreci koje se pripisuju Ciceronu, zatim Gurmana sa Levanta, Jevreja koji su se molili svom čudnom bogu, Sirijaca koji su gledali s visine na varvare sa zapada, ali ipak morali da im se klanjaju, Puna, čiji su dani kada su bili strah i trepet rimskog Septimontijuma bili davna prošlost, toliko da im se više nisu ni podsmevali, i Egipćana koji su još uvek imali da se diče svojom nezavisnošću i pradrevnom civilizacijom, ali ne još zadugo. I tako iz dana u dan, iz decenije u deceniju Rim je rastao, a kako je rastao, život u njemu je postajao sve nepodnošljiviji. Muke života u glavi sveta opisuje sjajno Juvenal, satiričar iz 1. i 2. veka po Hristu. Iako njegov opis potiče iz nekih 100-150 godina posle Ciceronovog vremena, to je i dalje Rim koji je postojao u Cezarovo i Ciceronovo vreme. Evo citati iz njegovog dela koji nam opisuje svakodnevni život u Rimu. Citat. Ovde u Rimu mnogi bolesni ljudi umiru od nedostatka sna. Buka ih budi što dovodi do probavnih problema i čireva koji zatim izazivaju bolest. Ali koje iznajmljene sobe uopšte omogućuju san? U ovom gradu san je privilegija bogatih. Buku prave kola koja škripe kroz uske i vijugave ulice i psovke vozača zaglavljenih u gužvama, tako glasnih da smetaju i gluvima. Kad obaveze zovu da se ide s kraja na kraj grada, bogataša će na nosiljci prenositi iznad gužve visoki nosači iz Ligurije. Ljudi mu se sklanjaju i on će brzo stići do odredišta. A unutar nosiljke može čitati, pisati ili spavati, jer zatvoreni prozori nosiljke uspavljuju. Bez ikakvog napora, gde god da krene, bogataš stiže pre nas. Dok nas, ma koliko žurimo, usporava nepregledna masa ljudi pred kojom stojimo, a gužva iza nas guši. Jedan me udara laktom, drugi tvrdim štapom. Jedan me udara po glavi drvenom gredom, a drugi vinskim vrčem. Stope su mi zamazane teškim blatom. Sa svih strana me gaza vojnikova čizma sa ekserom, probija mi prst. Jedna kola nose drvo jele, druga nose bor. Naslagani su visoko i njišu se, predstavljajući opasnost za masu. Jer ako kola koja nose mermer slučajno prevrnu svoj teret kamene iz visokih planina na gomilu ljudi, šta bi ostalo od njihovih tela? Ko bi mogao pronaći udove ili kosti? Smrvljeno telo bi potpuno nestalo kao i duša. A sada razmislite o raznim opasnostima noću. Koliko su visoki krovovi sa kojih padaju crepovi pravo na vašu glavu. Koliko često slomljeni i napukle posude padaju sa prozora. Koliko su teški i kakvu štetu prave kada udare u pločnik. Smatrali biste nekoga nerazboritim ako izađe na večeru bez prvo sastavljenog testamenta. Zaista postoji toliko mnogo potencijalnih nesreća koliko i otvorenih prozora ispod kojih prolazite noću. Molite se da vam sa prozora ne bace na glavu ništa gore od prljave vode iz lavora. Nasilni pijanica koji nije imao sreće da nekoga opljačka osjeća se nezadovoljno. Okreće se i prevrće u krevetu. Ne može da zaspi. Nekim ljudima, imajte to u vidu, dobra pljačka donosi sladak san. Međutim, iako je mlad i zagrejan vinom, izbegava čoveka koga treba izbeći. Čoveka u crvenom ogrtaču sa dugim redom pratilaca i mnogim bakljama i svetlima.
Mene, Avaj, koga mesec opično prati, ili u najboljem slučaju tanka svetlo sveće, čiji fitilj pažljivo negujem, mene se on ne plaši. Sada zamisli početak ove ulične tuče, ako to uopšte možeš nazvati tučom, kada on udara, a ja samo primam udarce. Stoji ispred mene i naređuje mi da stanem. Moraš da poslušaš. Šta drugo možeš da uradiš kada te ludak jači od tebe primorava? Odakle dolaziš, viče on. U čijoj si kući večerao sirći pasulj, koji ti je obućar poslužio praziluk i kuvani ovči jezik? Nećeš odgovoriti. Govori ili ću te udariti. Reci mi gde provodiš vreme, u kojoj jevrejskoj sinagogi mogu da te nađem. Bilo da pokušaš da govoriš ili da se povučeš u tišini, isto ti se piše. U svakom slučaju opljačkat će te, a onda će u besu tražiti da platiš za dozvolu da pobegneš. To je sloboda siromašnog čoveka. Nakon što je opljačkan i izudaran pesnicama, moli napadača da mu dozvoli da ode sa nekoliko preostalih zuba. Ali to nije sve čega se treba plašiti, jer uvek postoji neko ko će te opljačkati čak i kada ti je kuća sigurno zaključana, a svi dućani svuda zatvoreni i mirni sa spuštenim kapcima. Ponekad lopovi čak nose oružje. I kada god pošalju naoružanu stražu Pomtinske močvare i Galinarijansku šumu da obezbedi područje, svi lopovi i kriminalci beže odatle u Rim, kao da je otvorena sezona lova. Koja kovačnica ne odzvanja, po kom nakovnju se ne tuče, gde se ne prave teški lanci. Toliko gvožđa se koristi za pravljanje okova da bi mogli da se bojimo da neće ostati dovoljno za plugove i da će biti nestašice ašova i motika. Srećni su bili naši preci. Srećne su bile one generacije davno koje su živele pod kraljevima i tribunima i videle Rim kom je dovoljan jedan zatvor. Kraj citata. Tako je izgledao Rim u Juvenalovo doba. Juvenal nije imao sreće da je mogao da se skloni u seosku vilu, kao njegov savremenik Marcijal, koji se takođe u epigramima žali na buku pa kaže da ima osjećaj kao da mu ceo Rim uz krevet stoji. Međutim, Marcijal je, za razliku od Juvenala, imao nešto uzvišenije muke. Nalik ljudima današnjice koji upadaju u katonovsku moralnu paniku i kukaju za zlatnim vremenima, i Marcijal se žalio na, pod znacima navoda, urbanu alijenaciju. Komšija komšini dobar dan da poželi, kao da želi da nam kaže. Evo čitavog citata iz Marcijalovih epigrama kako biste bolje shvatili šta nam poručuje. Novije mi je sused. Možemo da protnemo ruke kroz prozor i dodirnemo se. Ko mi ne zavidi na mojoj sreći kad svakog časa mogu da nađem utehu u tako bliskom društvu. Pa ipak, ovaj novije daleko mi je kao i Terencijan koji je sad upravnik u Sijeni na Nilu. Ne mogu da večeram sa njim, ne viđam ga i ne pričam sa njim. U celom gradu nema nikoga ko mi je istovremeno tako blizu, a tako daleko. Moram ili ja da se odselim ili on. Tako i ovde. Morate da živite u novijevom susedstvu ili u istoj zgradi u kojoj on živi, ako želite da nikad ne sretnete novija. Kraj citata. Rim je bio prestonica svetskog carstva već u Ciceronovo vreme, bio je star 7 vekova. Može se reći da je u tom trenutku dublje od podele na optimate i populare bila podela na one koji su uporno naklapali o zlatnom dobu i koji će, kao što smo videli, naklapati o zlatnom dobu i 200 godina posle Cicerona i Cezara, kao što su to radili Juvenal i Marcijal. Dakle, sa jedne strane su bili oni koji su uporno govorili o zlatnom dobu i predačkom ustrojstvu koje je večno napušteno u korist mekuštva, izobilja i poroka, i onih koji su verovali da zlatno doba Rima tek predstoji i verovali su svoju neprikosnovenu ulogu u izgradnji tog zlatnog doba. Naravno, ono što treba razumeti kada govorimo o Rimu u ovo vreme jeste da je trijumf države bio nerazdvojiv od ličnog trijumfa. Slava države značila je slava onih koji su je najviše doprineli i ni Ciceron u tom smislu nije mogao da odoli takvoj vrsti častohleplja i slavoljublja. Možemo samo zamisliti koliko je rastao kao kvasac kada mu je ponosni sulinista Kvint Katul, koji je bio na čelu senatske većine, dodelio atribut oca otadžbine, kao nagradu za pobedu nad Katilinom. Moguće da se Ciceron upravo u tu ulogu i uživao, pa je uporno i džangrizavo pisao elegije na temu neumitne propasti Republike. Citat, najbolje je ono državno uređenje koje su nam ostavili naši preci. Kraj citata. Kaže Ciceron u zakonima, neskromno stavljajući svoje reči u usta ni manje ni više nego Scipiona Emilijana. Pa ipak u to vreme je, baš kao što Juvenal kaže, Rim imao svega jedan zatvor u kome se nije dugo boravilo.
Setimo se kada je Cezar predložio da se zaverenici i Katilinini saradnici sadrže u kućnom zatvoru pravičnih ljudi, to je bilo potpuno nesvakidašnje za načine i običaje republike. Katon je tražio da se likvidiraju po hitnom postupku i Ciceron je na posledku podlegao mos majorumu i običaju predaka, pa je izgrednike u Katilinini zaveri po kratkom postupku podavio u Mamertinskom zatvoru, čije je zdanje bilo baš naspram senatske kurije na Kapitolu kao opomena svima koji su bili dovoljno smeli da okušaju svoju sreću sa one strane zakona. Istinska alternativa takvoj odluci je bila da se zaverenici pošalju u izgnanstvo, ali boravak u zatvoru, o tome nije bilo ni govora kao opciji. Iako, dakle, pod tribunima i sa samo jednim zatvorom, Rim je bio, ako je zaverovati onima koji su strahovali od Katiline, dakle, bio jednako opasan krajem republike kao i Juvenalovo vreme, ako ne i opasniji. Katilina je bio samo jedan od onih koji su pretili da spale republiku do temelja, ne prezajući od svakojakih zločina. Nije čudno onda što se nastojalo da se uteha nađe u davnim vremenima i zlatnom dobu. Sada do naših dana pretrajava dilema o tome da li je rimski ustav Rimske republike, koji je Polibije opisao kao savršen i u čemu se Ciceron potpuno slaže sa grčkim istoričarem, dakle, da li on kao takav mogao da odgovara podjednako i srednjiitalskom hegemonu, kakav je Rim bio u vreme kada je krenuo u punske ratove, dakle, da li je mogao da odgovara i srednjiitalskom hegemonu na isti način taj rimski ustav i Mediteranskoj imperiji, u šta se Rim pretvorio u Ciceronovo vreme. Iako se Marije često smatra revolucionarom, čija je uloga u istoriji Rima bila epizodna, i iako se njegova karijera smatra avanturom dostojnom Aleksandrida, ipak se čini da su njegove tekovine pretrajale Suline kontrarevolucionarne reforme. Stihiju promene je bilo teško zaustaviti. Katilinina zavera, kojoj je u kraj stao Ciceron, bila je simptom šireg problema, oličenog u činjenici da je Katilina mogao okupiti dovoljan broj nezadovoljnih ljudi da uzdrmaju nakon toliko sukoba, nakon građanskih ratova, nakon sukoba sa Italicima. Dakle, oni su bili i dalje imali snagi i elana da se bore za neke nove ideale, za neku novu bolju sutrašnjicu i bili su spremni da u to ime gađaju samo srce republike i da sruše Rim na glavu senatu i konzulima. Iako je počeo kao Sulin besni pas, Katilina je umro pod Marijevim znamenjima, boreći se i hrabro poginuši u okršaju sa neprijateljima kako i doliči Patriciju, što mu i neprijatelji čak priznaju. U Sulino ime je okaljao svoju čast taj Lucije Sergije Katilina, ali se po znamenjima Marijevih simbola Katilina pokazao dostojnim Patricija i predačkih običaja i časti. I to treba imati u vidu, ako ništa drugo, barem kao jednu finu simboliku. I samo je po sebi bilo skandalozno sa stanovišta predaka na koje se Ciceron toliko poziva, što su u to vreme ratovi Rimljana sa Rimljanima bili potpuno uobičajeni. Ajmo sada da se osvrnemo na jedan citat. Vergilijev. Kaže Vergilije: "Nežnije drugi će kovati bronzu, ko stvarno da diše. Ne sumnjam da će ko živo u mermeru vajati lica. Vodit će parnice bolje i bolje će crtačkim štapom nebeske mene prikazivati, kad koja izlazi zvezda. No ti ćeš pak, Rimljanin, narode voditi. Pamti tu dužnost. Biće to tvoje veštine, u miru da nametneš zakon, pokorne uvek da štediš, a silom da ohole slamaš", piše Vergilije. Doduše posle građanskih ratova i svega što će uslediti, svih događaja koji će biti poznati u istoriji kao događaji koji su obeležili pad Rimske republike. No, u Ciceronovo vreme činilo se da je Rimljanima bilo lakše da upravljaju tuđim državama nego svojom. Jer najsvetiji rimski zakon bili su, ne zaboravimo, mos majorum, sveti običaj predaka, koji su već toliko puta bačeni pod noge što ambicija pojedinaca, što državnih interesa, što promenljive ćudi naroda. Ali ako ničemu od ovoga, dakle, ni ambicijama uticajnih pojedinaca iz starih aristokratskih rodova, ni državnim interesima, niti promenljivo ćudi naroda ti zakoni predaka i njihovi običaj, dakle, ako ni o čemu od toga mos majorum nije služio, pa zašto su onda bili vredni očuvanja? Na posledku, za te pretke u koje se Ciceron kleo, bilo bi previše samo to što je novopečeni otac otadžbine rođen u Askulumu, kao što mesto rođenja nisu opraštali Mariju, ne bi oprostili ni Ciceronu. Marija je bar insistirao i bio dosledan,
pa je govori uporno kako ne zna grčki da bi još jače podcrtao svoje nerimsko poreklo. I to je činio baš onoliko koliko se Ciceron trudio da se dokaže i pokaže kao intelektualac iniciran u poznavanje prefinjene helenske kulture, koja je sa stanovišta Katona Starijeg sama po sebi bila vesnik dekadencije. Dakle, period pada Rimske republike i sredina 1. veka pre Hrista su bar na tom kulturnom planu bili puni paradoksa, što je na kraju krajeva i svojstveno za jedan kosmopolitski grad i republiku kakav je bio Rim. Svih ovih problema Ciceron kao ni mnogi drugi kao da nisu bili svesni, pa su se prilježno trudili da doprinesu očuvanju republike, a Ciceron je još nastojao da stavi do znanja svima da je on taj zahvaljujući kome je republika opstala. Sa jedne strane, kako kaže Plutarh, je toliko trubio o svom podvigu protiv Katiline da je, citat, dakle, Plutarhov kaže, na kraju napunio svoje knjige i svoje spise takvim pohvalama i svoje govorništvo koje je bilo izvanredno ugodno i posjedovalo izuzetan šarm učinio mučnim i mrskim slušateljima jer ga je ta neugodna navika neprestano pratila kao neka zla kob. Kraj citata. Međutim, ako i na trenutak posumnjamo da je to Ciceron radio usled manjka socijalne inteligencije, nesvestan toga da deluje kao bufon, onda smo suštinski u njegovoj zamci. Ipak je on bio vrlo vešt govornik, a sledstveno i majstor političke manipulacije. Na posledku on se godinama kalio na rimskom forumu. On je sasvim svestan, kako kaže u jednom pismu Atiku, citat, određene budalaste oholosti koje sam ponekada sklon. On je dakle bio savršeno svestan svog realnog položaja. Uprkos tome što ga je Katul, ili Katon, kako kaže Plutarh, proglasio ocem otadžbine, ta titula će trajati onoliko koliko je se narod bude sećao, koliko se narod bude sećao njegovog podviga u borbi protiv Katiline. Ciceron nije imao veterane koji bi podsjećali i mačem i ognjem ako treba na Ciceronove podvige, kao slavni generali. Drugo, dignitas svakog velikog čoveka u Rimu proisticao je ne samo od ličnih podviga, nego i od dostojanstva rode iz kog je slavni čovek poticao. Ciceron je imao samo lični podvig i mogućnost da izigrava svojim svetonazorima nobilsku pozu. Kao pravi patrici, Ciceron sa jedne strane u svojim spisima o starosti žali kako su u dobra stara vremena senatori živeli na farmama. Međutim, sa druge strane, Ciceron je kupio prostornu vilu u samom centru Rima na Palatinu iznad foruma koja je bila namenjena onima koji su viđeni i želeli da budu viđeni. Za razliku od Juvenala, pravog rimskog sirotana koji gaji određenu dozu prezira prema Grcima i sa gađenjem konstatuje kako se sirijski Oront ulio u latinski Tibar, Ciceron, koji hvali Grke kao pravi podanik intelektualne patricijske mode, potpuno komotno uživa u nobilskoj pozi, sa jedne strane hvaleći stara dobra vremena u spisima, a na delima uživajući u istoj onoj dekadenciji za koju je optuživao ljude poput Katiline ili Cezara. No ne možemo to uzeti za zlo Ciceronu. Dakle, kao što smo rekli, sa jedne strane Ciceron nije imao ništa osim tog navodnog, ali, kako je tvrdio, velikog podviga u zaštiti države od Katiline i njegovih zaverenika, koju, nota bene, nije ostvario na bojnom polju, već svojom političkom umešnošću u senatu i na forumu. I ono što je još bitnije u izvesnom smislu jeste to da nije imao slavno ime. Dakle, nije poticao iz nobilskog roda. Niko od njegovih predaka nije bio konzul, senator ili imao bilo koju visoku magistraturu. Na posledku treba pogledati šta pesnik Tibul, Ciceronov savremenik, piše tih dana o životu na selu kako bi se shvatilo ono što je bilo na neki način politička moda ili moda u stavovima prema načinu života u to vreme u višim rimskim krugovima. Dakle, evo šta kaže pesnik Tibul. Neka drugi gomilaju sjajno zlato. Neka meni moje skromno imanje bude dovoljno za miran život. Neka se moje ognjište ne ugasi. Neka mi ovo malo bude dovoljno, tek koliko da mogu da se od letnje žege sklonim u hladu drveta pored brzog potoka. I neka nikad ne pomislim da je sramno uzeti motiku u ruke s vremena na vreme ili da bičem poteram usporenog vola. Neka mi ne bude odbojno da odnesem kući lane ili dete koje je odbacila majka. Kada vreme dođe da se brinem o mladoj lozi i voćnjaku s pretnošću zemljoradnika. Mala žetva mi je dovoljna, dovoljno je ležati na krevetu i protegnuti noge. Kako je samo lepo ležati i držati voljenu u naručju i slušati kako napolju besne oluje. Kraj citata.
Ova Tibulova oda Pastorali najbolje ukazuje da je vreme Pastorale prošlo, kao što Tolkienove ode prirodi i mirnom životu u britanskoj unutrašnjosti ukazuju na neumoljivost industrijskog progresa. Tibul čezne za selom i govori o toj idili kao čovek koji nikada nije živo na selu, zaboravljajući da je žestokim gorštacima poput Cincinata, koji su izgradili Republiku Rad, bio predah od zemljoradnje. Tibul sigurno nije imao ruke žuljevite od motike i suncem, vetrom i kišom izbrazdano lice. On nije shvatio koliko je motika suštinski teža od mača. No, sa druge strane, Tibul bar nije kao Horacije, decenijama kasnije do duše, sugerisao da se treba kloniti i foruma i na taj način izvršiti političko, poslovno, društveno samoubistvo, jer ko nije na forumu ne postoji u Rimu i to je važilo podjednako i u Ciceronovo i u Horациjevo vreme. Osim, naravno, ako nije Kras. A Kras je mogao biti samo jedan. A kad smo već kod Krasa, spomenuli smo maločas da je Ciceron kupio kuću, i to ni manje ni više od njega, kontra svim Tibulovskim preporukama, i to u centru Rima. Kako, pitaćemo se, čovek na koga su svi dokazi ukazivali da je u najmanju ruku inspirator, ako ne i organizator Katelinine zavere, dolazi u poziciju da obavlja biznis sa čovekom koji je svu svoju reputaciju gradio na činjenici da je Katelinu srušio? Razloge ne treba tražiti predaleko. Razlog je bio Gnej Pompej Veliki. Sad, Pompej je na istoku bio pravi helenski Bazileus, ratujući već 5. godinu protiv Pirata i Mitridata. Apija nam donosi siže Pompejeve politike na istoku. Kaže kako je ovaj porazio mnoge narode Zakavkazija, među kojima famozne Albance i Berce sa Kavkaza, i Kolhidžane, Jermene, Međane, Arapi i Jevreje. Kaže i to da Pompej nije osvojio Egipat zbog proročanstva i najavljuje da će više o tom proročanstvu pisati u onom delu istorije Apijanove koji je za nas zaovek izgubljen. Ali o slavoljublju Pompejevom najbolje govori njegova zadužbinarska delatnost. U Jermeniji je Pompej digao Nikopolju čast svoje pobede nad Mitridatom, a Evpatoriju, moćni grad koji je Mitridat digao i nazvao po sebi, Pompej je razrušio i opet nazvao po sebi, Magnopolis. Obnovio je grad Mazaku, a već smo govorili kako je u Kiliki, koja je bila zbeg pirata, podigao na mestu grada Solija Pompejopolis i tu naselio sve one gusare koji su položili oružje i obavezali se da će živeti mirnim životom i biti lojalni zakonima Republike. Određeni savremeni istoričari ističu da je veličina Pompejeva u njegovom daru za upravljanje, a ne u vojničkom geniju. A mi ćemo im verovati na reč. Istini za volju, Pompej je požnio ono što je Lukul posejao i odradio, žargonski rečeno, jedan overkill, kome nije izmakao ni jedan od naroda Levanta. Njegova pobeda je bila veličanstvena, ali je bacali zlokobnu senku na Rim. Kras se sećao kako mu je Pompej ukrao pobedu nad Spartakom, a Ciceron, kome je Pompej bio drugi iz vojske, budući da su zajedno služili u legijama Pompejevog oca u savezničkom ratu, strahovao je dakle za svoj prestiž, da ne bude zasenjen Pompejevim uspesima. Kao što smo rekli, Ciceronu je kao homo novusu bilo vrlo bitno da pretvori pobedu nad Katilinom u jednu vrstu trijumfa koji nikada nije proživao i doživao. Zato je Ciceron slao pisma Pompeju. Ne znamo kakvi su bili Pompejevi odgovori na ta pisma, ali da se naslutiti iz Ciceronovih odgovora. Evo dela Ciceronovog odgovora na jedno Pompejevo pismo datovano tih godinu dana između razrešenja Katilinine zavere i Pompejevog povratka, dakle 62. na 61. godinu pre Hrista. Citat. Očekivao sam neke čestitke u tvom pismu povodom svega što sam postigao u ime našeg prijateljstva i u ime Republike. Pretpostavljam da si to izostavio iz straha da ne povrediš tuđe osjećanja. Ali dozvoli mi da ti kažem da ono što sam uradio za dobro naše otadžbine ne ilazi na odobrenje i potvrdu čitavog sveta. Ti si veći čovek od Afrikanca, ali ja nisam manje značajan od Lelija. I kad se vratiš kući prepoznaćeš da sam delao mudro i neće te biti sramota što te sa mnom povezuju u politici i privatno. Kraj citata. Ovo Ciceronovo pismo Pompeju deluje ulizivački. Svakako deo u kom poredi Pompeja sa Scipionom Afrikancem koji je pobedio Hanibala, a sebe sa Afrikančevim prijateljem i oficirom Lelijem koji je komandovao konjicom kod Zame 202. godine pre Hrista deluje, a u najmanju ruku bismo mogli reći, groteskno. Isti oni nedostižni preci nad kojima Scipion blešti kao zvezda danica sada nisu ni do kolena korifeju generacije koja je upropastila Republiku, ako je zaverovati Ciceronu. Ali to je politika. Baš zato možemo verovati da Pompej sigurno nije bio škrt u komplimentima u pismima koja nisu sačuvana Ciceronu, dok je drugom rukom protiv njega spletkario. Znamo da je Pompej poslao svog šuraka Kvinta Cecilija Metela Nepota, koga ćemo nazivati Nepot,
Dakle, poslao ga je u Rim da minira kraj Ciceronovog konzulata. Nepot se kao tribun za to svojski postarao nakon što je izabran za tribuna krajem 63. godine pre Hrista. Najpre je obstruisao protokolarni govor koji je Ciceron trebalo da održi krajem godine u kome bi pred narodom sumirao sve rezultate koje je tokom konzulata postigao. Ako uzmemo u obzir da je Pompej pokušao da spreči Cicerona da se hvali tamo gde je jedino bio zakonski obavezan, iako je ovaj to činio kad god i gde god je i žele i mogao, onda možemo shvatiti koliko je zapravo Ciceronovo strateško hvalisanje bilo mudro. Uglavnom, Nepot je stavio veto na Ciceronovo oprošteno obraćanje narodu, što je kao narodni tribun mogao, te je ovaj samo stigao da kaže kako se zaklinje da je spasio otadžbinu i sačuvao njenu prevlast. Međutim, Nepot nije stao tu. Kako je još uvek postojala opasnost od Katilininih vojski, mada su zaverenici isterani iz grada, Nepot je nastojao da progura predlog zakona kojim bi Pompej bio pozvan sa vojskom da uspostavi red u zemlji posle Katilinine zavere. Na Nepotovoj strani našao se i Cezar, koji je 62. godine pre Hrista postao pretor i svoj mandat započeo žestokim udarcem po optimatima. Naime, prvo je optužio prvaka sulinske stranke Katula, istog onog koji je dodelio Ciceronu titulu oca otadžbine, da je zloupotrebio državna sredstva odugovlačeći se obnovom onog hrama Jupiteru na Kapitolu koji je zlokobno izgoreo u Sulino vreme. Međutim, iznenađujuće je bilo to što je Cezar predložio zakon kojim je ovlašćenje za završavanje hrama trebalo da se prenese na Pompeja. I to je diglo na noge čitav senat, a naročito zadrtog Katona mlađeg. Katon mlađi je te godine takođe bio narodni tribun i pošto se u čitavo zamešateljstvo oko Katilini istakao stavom da ne treba ni najmanje praštati pobunjenicima, morao je malo, kako bismo to rekli, amortizovati utisak koji je plebs o njemu stekao i koji nije bio pogrešan, da se razumemo, ali je štetio Katonovim planovima. Pa je umesto optimata koji rigidno zagovara povratak na staro trebalo da sebe predstavi kao umerenog, razumnog političara koji kad treba ume i da popusti narodu. Pa je zato kao tribun progurao zakon o žitu, koji se po tom zakonu trebalo deliti besplatno plebsu. Iako je ovim zakonom duplirao finansijsko opterećenje Saturnovog hrama, odnosno državne riznice, Katon je shvatio da mora da, kako zna i ume, umiri one narodne osjećaje koje je Katilinina zavera pretila da raspiri kontra senatu. Plutarh u Moralijama ovaj akt Katona mlađeg poredi sa zahvatom lekara koji nakon što pusti inficiranu krv iz organizma prepiše pacijentu blagu ishranu, pa tako Katon kao mudar državnik, kaže moralista Plutarh, nakon što učini nešto veliko ili štetno nastoji da umiri narod aktima dobrote i naklonosti. Bilo kako bilo, Pompejev šurak, o kom smo malo pre govorili, narodni tribun Nepot, je umeđu vremenu istrajavao uporno u nastojanju da progura zakon koji bi Pompej bio pozvan u Italiju da povrati poredak posle Katilinine zavere. Naravno, pozvanim da brani poredak se našao Katon, mlađi, koji ustao u senatu i najpre je nastao, što je neuobičajeno za njega, blagim rečima, apelujući na njegove pretke, pozivajući se na ponosni rod Cecilija Metela da hvali Metela Nepota i sve u svemu je pokušao da ga zaokruži i uokviri kao nekoga kome bi prirodno trebalo da bude mesto među optimatima, na onoj strani na kojoj je Katon, jer kraju krajeva treba se setiti da su Cecilij i Meteli, o čemu smo toliko puta govorili u ovom podcastu i prethodnim epizodima, bili nešto kao Korleoni Rima krajem drugog i početkom prvog veka pre Hrista. Kod njih je svako ko je držao do sebe dolazio po mišljenju o tome kako treba da se ponaša u senatu i na forumu. Međutim, u mnogome je njihov prestiž razbucao još Gaj Marije i u tom smislu ne čudi da Nepot nije bio iver koji je pao pri kladi, nego je pao malo dalje i on je uprkos Katonovim molbama istrajavao na odbrani svog zakonskog predloga. Tada je Katon planuo i rekao kako neće dozvoliti dok je živ da Pompej sa vojskom uđe u grad. Tu je stvar pukla i svađa dvojice narodnih tribuna se prelila tamo gde je u izvesnom smislu u toj epohi Rimske republike već bilo i mesto. Dakle, prelila se na ulicu. Međutim, Nepot je imao veliku podršku tadašnjem, kao što smo rekli, pretoru Cezaru. Ne treba sumnjati da je Cezar ovo radio mnogo više iz razloga što je nanjušio da će podrška Pompeju vezati njegovo ime za ime onoga koje smatram princem naroda na koga se čekalo kao na oslobodioca i velikog pobednika u ime Republike.
Sa druge strane, ne treba sumnjati ni u Cezarovu oportunost da iskoristi ovaj zakon kako bi naneo još jedan poraz Senatu i time dokazao da je njegova politička karijera nezaustavljiva uprkos bilo koji prepreci koja bi mu se našla na putu. I tako su nepoti Cezar, tribun i pretor za 62. godinu pre Hrista, odlučili da zakon proguraju tamo gde su mogli, gde je bilo njihovo uporište, dakle na ulicama grada, i naravno odabrali su za poprište ovog veličanstvenog trijumfa hram Dioskurima, odakle bi pročitali zakonski predlog kako su mislili okupljenom narodu, o kome bi se narod odmah potom izjasnio i koji bi onda stekao status zakona i punovažnosti, jer bi de facto o tom zakonu odlučila skupština. No, naravno, za to je doznao Katon i sa jednim svojim prijateljem Termom je pošao sam do hrama Dioskurima na forumu. Cezar i Nepot, to treba imati u vidu, su okupili čitav niz oslobođenika, gladijatora i generalno batinaša i grubijana da ih obezbeđuju u duhu rimske politike poslednjih decenija prvog veka pre Hrista. No Katon u svojoj crnoj togi i stisnutim vilicama i pogledom koji bi mogao pomesti najstamenija, a ne grupu nasilnika, robova, batinaša sa taloga rimskog društva, je krenuo da se probija kroz kordon telohranitelja Cezarovih i Nepotovih. Ovi su mu se prirodno sklanjali sa puta i onda se on tako sitan uspeo na trem hrama Dioskurima i ugnezdio između ove dvojice dok su čitali zakon između Nepota i Cezara. I možemo samo misliti koliko je njima dvojici bilo neprijatno i koliko su bili zbunjeni zbog toga što ih je upravo jedan optimat primorao da pokusaju čorbu koju su sami zakuvali, budući da je snagom sada Katon svoje volje uspeo da probije ono što su oni smatrali, dakle Cezar i Nepot, njihovim štitom i da uđe na teritoriju koju su oni smatrali svojim ličnim zabranom. Dakle, Katonin se suprotstavio u skupštini, na forumu, tamo gde su mislili da su nedodirivi. Onda se ostali narod osokoliji počeo da dovikuje reči podrške Katonu. Katon je tada oteo Metelu Nepotu predlog zakona, ali je ovaj, pošto je znao napamet zakon, počeo da govori tekst naizust. Onda je Katonov prijatelj Termo, sa kojim je pošao Katona na forum, dakle zapušio usta Metelu Nepotu, na što je ovaj dao znak svojim batinašima da pođu, ali je raspoloženje na forumu bilo tako da je već prevagnulo u stranu Katona. I tu možemo da shvatimo kakva je bila zapravo ćud rimskog naroda. Jer koliko god da je narod Rima volao svog princa Pompeja, on je bio daleko u Aziji, a mnogo više su voleli odvažnost na delu koju je Katon prikazao tu pred njihovim očima. Katona je od toga da izgubi glavu zaštitio konzul za tu godinu Murena, koga je nešto ranije Katon tužio zbog izborne krađe. Takav je bio utisak koji je Katon ostavljao na ljude. Niko nije mogao odoleti njegovoj principijelnosti. Dakle, čovek koga je optuživao za izborne prevare bio je čovek koji ga je tog dana spasio na forumu. Metel Nepot je tu u senci hrama Dioskurima shvatio da je izgubio bitku i onda se spustio u narod i održao silne govore protiv Katona, optužujući ga za svakojaka nepočinstva, ali naravno neutemeljeno, i onda je rekao da odlazi Pompeju u Aziju, dureći se i tražeći utočište od, po znacima navoda, nepravde koju je bio izložen. To je dalo odličnu priliku Katonu, pošto je Senat želeo da skine sa Nepota ovlašćenje i zaštite koje je kao narodni tribun imao, ali je Katon insistirao da se to ne čini. Nije bilo časti u gonjenju poraženog neprijatelja, smatrao je Katon, koji je izvojevao veliku pobedu i smatrao da je uspješnim miniranjem Nepotovog predloga srušio i Pompejev ugled, a samim tim i opasnost po Senat i predački ustav. I svakako Katon jeste dosta poljuljao Pompeja, ali je Cezar uspeo da se izvuče. Senat je Cezara isključio iz pretorskog reda najpre kao kaznu za izgredništvo i podršku Nepotu. Verovatno su razumeli da je ovaj mnogo opasniji od Nepota. Cezar, budući da je bio Cezar, naravno nastavio je da sudi u parnicama, što je bilo ovlašćenje pretora, kao da se ništa nije desilo. No kako je Senat zapretio da će delovati silom, ovaj je brže bolje raspustio liktor i rekao da se povlači u svoju kuću, koja je bila baš zgodno nameštena na forumu, dakle u palati Pontifexa Maximusa, i kako neće, što se tiče preostalog vremena koje mu ostalo od mandata pretora, kako se neće mešati u javni politički život. Eto, koristio od toga da se bude viđen u Rimu, jer se brže bolje narod okupio ispred njegove kuće, koji je obećavao da će ga podržati protiv Senata samo ukoliko se ovaj odvaži da im se suprotstavi. No ovo je Senat morao da reaguje, pa je vratio Cezaru preturu.
Ali to nije bila posljednja nedaća sa kojom je Cezar tokom svoje preture morao da se rve. Naime, izvesni Kvint Kurije, jedan od Katilininih zaverenika koji je zaverenike i otkucao Ciceronu na nagovor svoje ljubavnice i kao nagradu bio vraćen u senat, imenovao je nešto posle celog ovog zamešateljstva Cezara kao jednog od zaverenika, tek što ga je senat vratio u preturu. No Cezar se pozvao ni manje ni više nego na Cicerona, koji je posvedočio da mu se Cezar našao pri ruci u borbi za otadžbinu i pomogao u razotkrivanju zavere. Kako je Cezar uopšte došao u poziciju da ima kritične informacije o zaveri, to se pitanje nije postavljalo. Sa druge strane, Cezar ne bi, da je bio zaista uključen, iznosio predlog da se učesnici u zaveri, dakle svedoci njegovog učešća, pozatvaraju u kući uglednih nobila. Kvint Kurije je tako rešen, a potom i neki vitez Vetije pokušao da denuncira Cezara kao zaverenika, ali mu je Cezar najpre zaplenio svu imovinu koristeći se pretorskim ovlašćenjima, a samog Vetija izveo pred narod do Rostre na forumu gde su ga ovi istukli da bi ga potom pretor Cezar bacio u zatvor. I time je priča o Cezaru i Katilini okončana. Međutim, 62. godina pre Hrista biće obeležena jednim nesvakidašnjim slučajem koji do danas pobuđuje podsmehe na račun besmrtnog Gaja Julija Cezara. Evo kako Juvenal vek i kasnije opisuje skandal u svojoj 6. satiri o kome ćemo govoriti u narednim minutima. Citat. No Arapče svako Indus daleki već zna za onu sviračicu lažnu što i se oteže dužino Cezarov dvostruki pamflet protiv Katona. Ta uđe gde ne sme ni mišić ako je svestan svojih mudanca, gde red je da veo izvesna mesta na slici čak prikriva ako su muška. Ko se to onda usudio silu božanskog da prezre, ko se podsmevao numinoj zdeli ili čini i crnoj, ili tanjirićima obrednim krhkim s Vatikanskog brda. Danas žrtvenik svaki iz sopstvenog Klodija ima. Kraj citata. To je pomalo lascivni Juvenalov citat iz 6. satire o onome o čemu ćemo pričati dakle u narednim minutima. Publija Klodija Pulhera se naravno svi sećamo. To je onaj Lukulov šurak koji je podboo Lukulovu vojsku usred vojovanja protiv Mitridata na pobunu protiv svog generala i zeta, a onda pobegao. U beksu su ga, kao što se sećamo, nahvatali gusari, pa je Ptolomej, kralj Kipra i porodični prijatelj Klaudija Pulhera poslao svega 2 talenta zlata za njegov otkup. A kad je to bilo malo, Klodije je slobodu trampio za analno devičanstvo, dopustivši piratima da ga ponize. Kako kaže Ciceron u jednoj invektivi usmerenoj protiv Klodija, kao mlad, zasitio je požudu čak i Kilikijaca i varvara. Kraj citata. Mada da budemo pošteni, Salustije kao stameni Cezarovac častio Cicerona optužbom da je u mladosti imao homoseksualnu vezu sa izvesnim Markom Pupijem Pizonom. Tako da ipak ovo treba shvatiti u Rimu, ove optužbe za homoseksualne odnose, kao još jedan deo političke mode, jer treba razumeti da fornikacija svake vrste u Rimu je bila tolerisana, ali se znalo u svakom odnosu ko je aktivan, a ko pasivan, pa je pasivnost u odnosu podrazumevala određenu vrstu poniženja, kako i u hrišćanskoj Evropi kasnije podrazumevala svaka vrsta homoseksualnog odnosa. I u tom smislu su optužbe bile tačno kalibrirane i usmeravane kao zapravo jedan zgodan način da se protivnik ponizi. I to je bio i Ciceronov, nesumnjivo i Salustijev cilj. Taj i takav bludni Klodije, o kom smo dakle govorili, koji je povrh svega optuživan da je bio u incestuoznoj vezi sa sestrom Klodijom, jednom od fatalnih žena pozne republike, čijim čarima navodno nije odoleo ni sam Ciceron, što je verovatno bio razlog da Terencija, Ciceronova žena, bude ljubomorna na Klodiju. Dakle, taj razvratni Klodije, mladi Klodije, nepodnošljivi Klodije, transvestit Klodije, uvredio je ni manje ni više nego samog božanskog Julija, tada doduše pretora Cezara, i sveo ga na najobičnijeg rogonju. Cezar nije navikao da kroz život ide glave okićene rogovima. Njemu nije odolevala ni Katonova sestra sa kojoj je imao strastvenu vezu tih godina, kao što nije valjda ni bitinijski kralj Nikomed godinama ranije. On je bio onaj koji je zavodio i navodio na preljubu, a ne onaj koga varaju. Kad malo bolje razmislimo, i nije bilo toliko razlike između Klodija i Cezara, ali ostavit ćemo vama da o tome sudite. Naravno, osim u pameti, jer se Klodij osmelio koliko se niko nije usuđivao. Naime, Juvenal će možda kasnije nazvati praznik dobre boginje Vrtiguz turnirom, i sram bilo Juvenala zbog te plebejske blasfemije, ili možda ne baš, budući da je ono što znamo o prazniku dobre boginje poprilično dobro
pokriće i osnov za Juvenalovu karakterizaciju i opis čitave situacije. Festival Dobre boginje se održavao početkom decembra i svetkovini su mogle prisustvovati samo žene. Tokom obreda iznošene su statue i cveće posvećeno boginji, pevale su se himne, a same misterije imale su i svoj bahanski karakter. U vreme Juvenalovo, koje Margaret Yourcenar opisuje kao vreme kada na zemlji nije bilo bogova, ovo je možda delovalo kao vrtigus turnir. Ali Cezarova generacija, iako u mnogome nesklona Numinoj veri, na način na koji ju je Numa postavio, i dalje čvrsto, stilom zakona, običaja i tradicije verovala u pax deorum, mir koji su garantovali bogovi sve dok su im se ljudi povinovali. Ogrešiti se o bogove pretilo je samoj salus publica, odnosno javnoj dobrobiti. No da se vratimo na stvar. Publije Klodije Pulcher upao je prerušenu sviračicu u Cezarovu kuću u kojoj se te godine održavala svetkovina posvećena dobroj boginji za vreme održavanja samog festivala posvećenog dobroj boginji. Na posledku Cezar je bio Pontifex Maximus i pretor, tako da ne čudi da je njegova kuća odabrana za ovaj praznik. Svetkovini su prisustvovale Cezarova majka Aurelija, njegova sestra Julija i žena Pompeja. Klodije se smucao po kući, verovatno očekujući zgodan trenutak da očijuka sa svojom ljubavnicom, Pompejom, ni manje ni više nego Cezarovom ženom. Međutim, dok se kriju u nekoj ostavi, robinja ga je našla i terala stidljivu umetnicu da se pridruži svetkovini. Klodije je pokušao da je otera, ali kada je progovorio muškost njegovog glasa ga je odala. Brže bolje, staložen i mudra Cezarova majka bacila je pokrivače preko statua i oltara posvećenog dobroj boginji, a Klodije je isteran iz kuće. No skandal je pao kao stene izbačene iz katapulta pravo na rimski forum i odjeknuo tako jako da su Rimljani gotovo zaboravili da se Pompej vraća u Rim. Bar Rimljani na ulicama, Rimljani u vilama, nobili morali su dobro da računaju sa ovom situacijom. Za početak, Klodije Pulcher bio je na vrhu vrha društvene piramide u Rimu. Dakle, ako je Rim bio na vrhu sveta, Klaudiji su bili na tronu Rima. Ako je zaverovati Svetoniji, u Klaudiji kojima je Klodije Pulcher pripadao, držali su pre pada Republike 28 konzulata, 7 cenzorstava, 6 trijumfa i 2 ovacije. Čisto da bismo ilustrovali uticaj roda Klaudija koji su bili moćni koliko su bili stari, prvi konzul iz roda Klaudija izabran je 495. godine pre Hrista. Pošto su se iz Sabinskog regula Klaudiji preselili u Rim, 15. godina po uspostavljanju Republike. Julijevci Klaudijevci su bili prva dinastija carskog Rima koja je obeležila 2/3 prvog veka po Hristu. Dakle, oni su pola milenijuma bili siva eminencija Rima, davši svom imenu počast da stoji uz Julijevo na posledku. Spomenici njihove slave bili su Apijev put, Apijev akvadukt i Belonin hram u Rimu. Kopali su se, kako kažu u Crnoj Gori, u grobnici pod Kapitolom. Oni su bili srce rimske elite, na ovaj ili onaj način povezani sa Livijem Druzom, Pompejem, Lukulom, Katonom mlađim i tada još uvek mladim, to je tačno godinu dana starim, Oktavijanom, budućim Avgustom. Jedan brat Klodijev bio je konzul, a drugi pretor. Otac mu je bio konzul, a sve njegove sestre, uključujući polusestru Muciju, koja je tada bila udata za Pompeja, bile su udate za konzule. Kao izdanak takve loze, Klodij je imao dosta prijatelja, među njima i konzula za 62. godinu pre Hrista, malo pre pomenutog Murenu, koji je spasio svog tužioca Katona, kao i konzula koji će biti izabran do godine. Dakle, i sam Ciceron je bio blizak Klodiju Pulcheru, koji je bio deo njegovog obezbeđenja za vreme Katilinine zavere. Kako kaže Ronald Syme, savremeni pisac uticajnih istorija o Rimu, do duše obojenih britanskom ideologijom 20. veka koji u svemu vidi fašističku pretnju britanskoj demokratiji, dakle, kaže, nema epohe u Rimu koja nije imala svog Klaudija. Međutim, kakva epoha, takva i Klaudiji. Generacija koja je stasavala u Rimu u eposi pozne republike bila je generacija zaluđena poezijom i parfemima, ratom kao avanturom i prilikom za slavu ili pljačku koju su, kao u svakoj imperiji, nazivali dobrim poslovnom prilikom, te modom koja je dolazila s istoka i potiskivala katonovsku strogoću rimskih gorštaka. Podsjetimo, rimska monarhija je pala na nemoći Lukrecije da preboli ne činjenicu da je silovana, nego činjenicu da je prevarila muža, da je obeščašćena jer je legla sa drugim. 5 vekova kasnije ne znamo ko koga u Rimu nije varao. Ciceron je verovatno varao Terenciju sa Klodijom, Klodijevom sestrom.
Klodije je varao svakog sa svakim, jedna Klodijeva sestra prevarila je Lukula pa se od nje razveo, Pompej je razmenjivao konkubine sa prijateljima, kako svedoči Plutarh na početku Pompejeve biografije, a Cezar je izgradio mit na činjenici da je bio nemilosredan zavodnik koliko i osvajač, koji u senatu ponižavao Katona mlađeg vezom sa njegovom polusestrom Servilijom na očigled čitave rimske elite u jeku rasprave o Katalini, a pričalo se da je imao intimne veze sa Mucijom, Pompejevom ženom i Klodijevom polusestrom. Time su Lukul i Pompej bili povezani ne samo zajedničkim vojevanjem za Sulu i ratom protiv Mitridata, nego i činjenicom da su obojci rogove nabijale Klodijeve sestre. Čak i posle Marko Antonije, koji je inače bio Klodijev prijatelj u ranim danima i u gravitaciji mladićeve nesporne harizme, imao je homoseksualne odnose sa pojedinim članovima Klodijevog kružoka, a onda se oženio Klodijevom bivšom ženom Fulvijom. Oktavijan, reći ćete, dobri otac i uzvišeni reformator morala Republike, koji je doneo zakone protiv preljube i sam je bio sklon preljubama, ako je zaverovati optužbama Marka Antonija, a Marku Antoniju možemo svašta zameriti, ali ne ide lažo. Ne čudi da je pesnik epohe bio Katul. O duhu slobode za koju Vudstok, Jakobinci, Boljševici deluju skupa kao sramežljive snajke na poselu, dobro svedoči Katulovi stihovi, od kojih ćemo odabrati najmanje lascivne, koji glase: pesma ima duha i ima šmeka tek kad je lascivna, a ne čedna neka, kad može da uspali matorog čoveka koga lumbago muči i kinji, jer lako je kitu dići klinji. Kraj citata. Da dokažemo da je pravi praotac pesnika bele epohe i revolucije, spomenućemo i to da je Katol znao da peva ode bogovima i da je ovenčan slavom na Delosu, gde su najboljih dolazili da se mere sa Homerom, pošto je upravo ovaj mitski helenski guslar sa Hiosa osnovao igri i festival posvećen Apolonu na Delosu, koji je Atina obnovila i uzdigla do olimpijskih igara pesništva u 5. veku pre Hrista. I da ne zaboravimo, i Katul je bio ljubavnik kao i Ciceron Klodije, za razliku od Cicerona koji se ponašao kao Billy Zane u Titaniku i ocrnjivao Klodiju da je palatinska Medeja i optuživao ju je da je otrovala muža. Katul joj je pevao pesme nazvavši je lezbijom po uzoru na Sapfo, dokazujući svoje helenofilstvo, a sledstvenu i erudiciju. Katul je bio iz Cisalpinske Galije, pa ipak to nije bila prepreka tome da bude blizak sa Klodijom, dragocenim pupoljkom tako stare i ponosne loze. Zamislimo kako bi Skaur, princeps senata, reagovao na ovakvu bliskost. I opšte bliskost svih sa svima na način na koji smo opisali u prethodnim minutima u Rimu. Budući da je Rim pretrajao još milenijum i po, ova saznanja deluju utešno jer svedoče da seksualne slobode ovde kao ni bilo gde drugde zapravo nisu vesnik propasti jedne civilizacije, o čemu pričaju moralni paničari, jer svaka generacija ima svoje zlatno doba u kom je bilo bolje. Junije Brut, koji je srušio monarhiju, verovatno je žalio za Saturnovom vladavinom na zemlji i zlatnim dobom, pravim zlatnim dobom. Katon Stariji bi vam verovatno kukao za vremenima Cincinatovim, a Ciceron za Katonovim. Pa ipak ono što zaista svedoči o stamenosti jednog društva jeste opredeljenje da se veruje. Cezara je obavezivala činjenica da je Venerin potomak i Marijev rođak. Sulu je obavezivala naklonost Apolona i Venere i drevnost Kornelija. Marije je verovao u mogućnost da će se uspeti do vrha i postati prvi čovek Rima, drugi Romul. A braća Grahu mogućnost da se stvori Rim bolje za sve, spremni da stave na kocku ponos roda Sempronija. Ipak otvaranje ka svetu i upravo simptomi onoga što su i antički pisci u svojim moralističkim fazama označavali kao dekadenciju, otvorilo je prostor da se kolosi, poput onih koje sada pominjemo, razmašu i stvori istoriju o kojoj govorimo. Dvoličnost nije bila ništa ređe od prevara. Dok se Tiberije Grah isticao asketizmom, Sula je uživao u lagodnom životu i bahanalijama. Ciceron je brojne kuće koje je kupovao iz hobija nazivao svojim, po znacima navoda, draguljima, dok je njegov zemljak Marije živeo u kući koja je više ličila na vojni logor nego na rezidenciju sedmostrukog konzula. Pa ipak Sula i Ciceron su ti koji su prepoznati u istoriji izgradili imidž konzervativaca, čija krv i suze kupaju sećanje na dobra stara vremena, dok su sa druge strane Grah i Marije opisani kao politički ekscesi nastali upravo usled sveopšte dekadencije. U izvorima možemo naći dve potpuno oprečne slike o Katonu Starijem i njegovom načinu života. Ciceron nam svedoči da su jednom pitali Katona Starijeg šta misli o tome koji je najbolji način da se zaradi. Evo kako glasi ceo pasaž. Kada su pitali Katona koji je oblik vlasništva donosi najbolju zaradu, on je odgovorio uspešno gajenje stoke. A potom pitali su, kaže, gajenje stoke sa osrednjim uspehom. A zatim, kaže onda gajenje stoke sa malo uspeha. A na 4. mestu pitali su ga, kaže, gajenje useva.
A kada ga je ovaj što ga ispitivao pitao, a šta misliš o pozajmljivanju novca na kamatu? Ovaj je uzvratio, kako to misliš, šta mislim o ubistvu? To je Katon iz Ciceronovog spisa o dužnostima. Međutim, Plutarh donosi potpuno drugačiju priču o Katonu starijem. Citat. Upustio se i u najozloglošeniju vrstu davanja zajmova za brodove uz kamate na sljedeći način. Tražio od onih koji su od njega uzimali zajmove da pozovu mnoge drugi u zajedničko preduzeće, a ako bi se kupilo 50 preduzetnika i isto toliko brodova, on bi držao samo jedan deo deonicu u čitavom preduzeću preko svog oslobođenika Kvintiona, koji je poslovao sa uzajmljivačima novci i pratio ih na plovidbi. Na taj način rizik nije teretio čitav poduhvat, nego samo mali deo uz veliku dobit. Imao je običaj i da pozajmljuje novac onima od svojih kućnih robova koji su to želeli, a oni su kupovali dečake, pa bi zatim, pošto bi ih kroz godinu dana izvežbali i izobrazili na Katonov trošak, ponovo prodavali. Mnogi od tih dečaka zadržavao i Katon, priznajući robu najvišu cenu ponuđenu za njegovog dečaka. Potičući sina na takve postupke, kaže da nije osobina muškarca nego žene udovice umanjivanje makar i dela svoje imovine. Ali već je prežestoka ona Katonova reč kad je pošao tako daleko da je nazvao čudesnim i božanstvenim čoveka koji je prema obračunima ostavljao više stečene imovine nego nasleđene. Kraj citata. Eto kako Plutarh opisuje Katona stareg, istog onog koji nije podnosio Grke i otvaranje ka istoku, a koji je očigledno dobro zarađivao od rimskih prekomorskih poduhvata, što se ogleda u pozajmicama moreplovcima i u trgovini robovima. Za koju predstavu o Katonu starijem ćemo se opredeliti možda više svedoči o nama nego o Katonu. Sreća, do duše, pa je Cincinat ostao van domašaja Plutarhove objektivnosti i želje za istinom. Koliko god mitska prošlost usled nedostatka izvora može biti uobrazilja, i dalje nam ostaje nada da to nije. A mit je, znamo, junačko rešeto, pa nam prenosi samo ono što je livjevski rečeno poučno i za nas i za državu. Sa druge strane, zahvaljujući gomili izvora, danas moramo da vodimo rasprave oko toga je li Cezar bio genocidni osvajač Galije ili preteča carskog dostojanstva. Da li je Aleksandar najveći heroj koji je hodio zemljom ili pijani razvratnik koji je u nastupima besu bio prijatelj iz Atinsa i tako dalje. Ali kad smo kod Cezara i Aleksandra, Cezar je nesumnjivo imao ambicije da se takmiči sa najvećim. Tome nije doprinosilo narušavanje dignitasa, što je Klodijev upad na praznik dobre boginje svakako mogao da prouzrukuje. Stoga je Cezar odlučio da ne čini ništa. To je bila naznaka onoga što će Cezar i u buduće odlikovati, njegova klemencija koja je uvek bila dobro odmerena i oportuno instrumentalizovana u političkim odmeravanjima. Verovatno da nije imao nameru da navuče na sebe bes Klaudija, a Klodije je već bio popularan u narodu. Sa druge strane, sa gotovo potpunom izvesnošću možemo reći da zapravo Klodije nije ni na koji način ugrozio vestalske device, što je zapravo moglo da bude povod kažnjavanju zbog nekog religijskog skrnavljenja. U Rimu su tih godina postojale samo 2 sankcije za religijski ispade i jedna je bila predviđena u slučaju krađe sakralnih objekata, što se svakako nije desilo, a druga je dakle obešašćivanje vestalskih devica. Klodije nije uradio ni jedno. I treća stvar, Cezar je želeo da koliko može zataška čitav slučaj. U Rimu, kao ni na jednom drugom mestu na svetu, nije bilo baš najpopularnije da se bude rogonja. Ali je slučaj bio prevruć da bi se tek tako pustio. Naposletku je senat popustio i sud je sastavljen da donese odluku o sudbini Klodija. Možda nije mogao da odgovara za greh pred bogovima, ali je njegovo mesto u senatu bilo na kocki, jer bi na sledećem cenzusu cenzori mogli da donesu odluku o tome da je Klodije nedostojan mesto u senatu. Ispada da se za čitavu stvar bili najzainteresovaniji Aurelija i Julija, Cezarova majka i sestra, koje su uprko Cezarovoj volji svedočile protiv Klodija. Dalje, što se tiče Klodija, on je imao svoju grupu ljudi i saradnika koji su ranije bili privučeni Katilinom, kao što su sada našli uzora u njemu. I mahom su to bili mlađi ljudi kojima je krv još bila vrela. Konačno, u julu 61. godine je sastavljen sud da sudi Klodiju za čitavu situaciju. Međutim, ovo je tako besramno potplatio sudija da je oslobođen i bilo je manje više svakome jasno da će se to desiti, osim jednom čoveku. Čoveku koji je imao istančan osjećaj za kretanje epohe, ali je bio u izvesnom smislu potpuni diletant za političku taktiku i strategiju. Ciceron, koji je uvek bio u svakoj situaciji i mirođija, a na posledku i dobrovoljna kolateralna šteta, platio je danak svojim strastima u suđenju na kome se sudilo o strastima drugog čoveka. Naime, njegova žena Terencija, Ciceronova žena Terencija, je sumnjala da je gajio simpatiji i imao intimni odnos sa Klodijevom sestrom Klodijom,
što smo pričali, pa je onda nagovarala muža da ide i svedoči protiv brata svoje ljubavnice, to jest protiv Klodija. I tako je Ciceron otišao na suđenje koje ga se ni najmanje nije ticalo i Maljen, kakvim je nesumnjivo raspolagao, dakle svojim govorništvom, polupao alibi koji je Klodije tako pažljivo gradio. Naime, Klodije je tvrdio da ni na koji način nije mogao da bude u Cezarovoj kući tog dana jer nije bio u Rimu. Ciceron ga je lako razotkrio dokazavši da je Klodije tog dana bio u Rimu. No suđenje je propalo pošto je Klodiju, zajmivši se od Krasa, pola sudija zastrašio, a pola potkupio. Treba također razumeti da je Klodije bio i bogat čovek i da je u tom trenutku već imao vrlo razgranatu mrežu poslova i klijenata u Siriji koju je izgradio u vreme dok je bio na istoku, malo pošto je bio zarobljen od strane pirata. Priča se da je noću za vreme trajanja suđenja kuća izvesnog Kalva bila otvorena za sudiju u postupku protiv Klodija. Nekim sudijama je davan novac, nekima su dugovi prebacivani na Klodijevo ime, a neki su u zamenu za svakojake seksualne usluge pristajali da oslobode Klodija. Uglavnom, Klodij je oslobođen sa 31 glasom u korist oslobođenja i 25 glasova u korist osude. Otud verovatno Ciceron objašnjava u pismu Atiku da je suđenje propalo zbog materijalne i moralne bede sudija, no bolje da se tad odmah zapitao da li je bilo mudro što se na taj način eksponirao i krenuo da popravlja štetu koju je naneo sebi. Kada su sudije zatražile oružanu zaštitu od senata, Katul Sulinista, ne Katul Pesnik, dakle onaj Katul koji je dodelio titulu oca otadžbine Ciceronu i onaj Katul koji je bio zadužen za obnovu hrama Jupiteru najvećem i najboljem na Kapitolu, pitao je sudije zašto, da bi imao ko da vam čuva mito. To je bio možda jedini zvuk integriteta koji se čuo u čitavoj fami povodom suđenja Klodiju. Katul je ubrzo sišao sa istorijske scene, nesumnjivo malo olakšavši Cezarovu sumornu realnost. Jedan od retkih na koje je besno kidisao, Katul ubrzo i umro, ali Cezar nije imao kada da broji protivnike u Rimu, a istini za volju pitanje koliko je Cezar imao ličnog animoziteta prema Katulu. Može biti pre da se radilo o jednoj inerciji borbe protiv optimata, čiji je Katul bio oličenje u tom trenutku. No, Cezar je želeo kako zna i ume da se skloni iz Rima. Razveo se od Pompeji, iako nije bilo čvrstih dokaza o prevari, a kada su ga pitali zašto to čini, lakonski odgovorio: Cezarova žena mora biti van svake sumnje. I otišao je kao propretor u Španiju. Odlazak u Hispaniju nije bio lak. Budući da je imao jedno razrešenje od dužnosti tokom svoje preture, a bio strašno dužan investitorima, u Cezarovu karijeru se pokazao kao rizičan. Stoga se Cezar okrenuo onome kome je jedino mogao i to je bio, naravno, pogađate, Licinije Kras. Kras je Cezaru dao pozajmicu od oko 830 talenata zlata, a talenat zlata je teži oko 30 kg, pa vi računajte koliko je to, dakle, da namiri na neko vreme poverenike. Pomalo vratolovno, bežeći od zajmodavaca i od Klodija i bivše žene, Cezar je razvio jedre i krenuo ka Hispaniji. Iberijsko poluostrvo u tom trenutku još uvek bilo izmučeno ratom protiv Sertorija, a zapadni i severni delovi poluostrva bili su i dalje van okvira rimskog imperijuma. Ratna slava i prilika za sticanje bogatstva od srebrnih rudnika Cezaru su bili nadohvat ruke. Pokrenuo je ratove, neki će reći protiv naroda koji su živeli u miru sa Rimom, i gonio ih je sve do obale Atlantika. Već tada je pokazao vojnički genij, izbegavajući zamke koji su mu neprijatelji na nepristupačnom terenu postavljali, vodeći se instinktom sjajnog ratničkog vojskovođe. I upravo će tom instinktu u velikoj meri i dugovati svoju besmrtnu slavu. U tom smislu bio je sličan Mariju. Time što ga ni jedna prepreka nije sprečavala da ostvari svoju zamisao, ličio je više na Scipiona Emilijana koji upravo u opsadi Numancije u Španiji pokazao koliko je neumoljiva rimska ratnička mašina. Naime, Cezar je gonio neprijatelja kao što rekosmo do obale okeana. Ovi su međutim prešli na neko ostrvo i pokušaj Cezara da osvoji ovaj narod pokazali su se neuspešnim. Zato je Cezar pozvao rimsku flotu koja je bila ukotljena u Gadesu, skroz na jugu poluostrva, da dođe na severozapadni deo Atlantske španske obale. Prebacio vojsku na ostrvo flotom i slomio otpor. Za ovaj uspeh Cezar je kao propretor 61. godine pre Hrista proglašen imperatorom od strane svoje vojske. Takođe se pokazuje kao umešni administrator, rešavajući lokalna pitanja i naročito se posvetivši suzbijanju ljudskih žrtava koje su još uvek bile zastupljene u Iberiji.
Tu se desila anegdota koja povezuje Cezara i Aleksandra, jedna od mnogih u nizu. Naime, Cezar se čitajući neku popularnu istoriju o najvećoj zvezdi antike, zaplakao nad knjigom. Prijatelji su se začudili pa ga upitali zašto plače, na što je on rekao: nije li tužno to što je Aleksandar u mojim godinama već bio kralj tolikim narodima, dok ja nemam da se podičim ni jednim velikim delom. Kraj citata. U međuvremenu u Rimu je sve gorelo dok je Cezar gradio svoju vojnu karijeru u Hispaniji. Ciceron je nastavio da gradi svoje neprijateljstvo prema Klodiju. Ostala je anegdota o tome kako su Ciceron i Klodije zajedno pratili nekog magistrata ka forumu. Klodije se hvalio kako se dobro ophodi prema svojim klijentima, pa je podbadajući Cicerona pitao da li ima običaj da Sicilcima, kojima je bio patron, obezbeđuje mesto na gladijatorskim igrama, na što je Ciceron odgovorio odrečno. Odgovorio je Klodije, pošto sam ja njihov novi patron, ustanovit ću tu praksu. Ali moja sestra, uprko svom slobodnom mestu koju ima kao žena bivše konzula, neće da mi da ni jednu prokletu stopu slobodnog mesta. Ciceron, koji istina jeste imao dara za zavjetlavanje protivnika, nije mogao da odoli pa je rekao: ne kukaj oko sestrine stope, uvek možeš dići drugu stopu, aludirajući na govorkanja o incestu između Klodija i Klodije. A onda se na obalama Italije pojavio Pompej. Iskrcao se u Brundiziju i na iznenađenje i olakšanje čitavog Rima raspustio vojsku. Kras, koji imao instinkt za preživljavanje jednog pacova, pokupio je ženu i decu i brže bolje se sklonio iz grada. Sve što je moglo izazvati haos u Rimu uoči Pompejevog povratka svakog čoveka koji je obećavao, bio on razobručeni Cezar ili Skorojević Ciceron, ludak Katilina ili enfant terrible Klodije, Kras je podržavao. Zašto? Pa zato što je izvesno sa jedne strane naučio da haos nije jama, nego merdevine, kako nas je naučio Malo Prstić iz Igre prestola. Tačnije, haos koji bi veliki ljudi uz njegovu podršku napravili pružuje mogućnost da napravi jamu za Pompeja, merdevine za Krasa. I Kras je to shvatao, ali mu se jednostavno nije dalo da sprovede svoj plan u delo. Čitav odnos između Krasa i Pompeja deluje pomalo kao odnos između kojota i ptice trkačice. Kras suštinski nije mogao da razume kako je mač opasniji od zlata, a da vere i odanost nemaju veze ni sa jednim ni sa drugim. Iako nije zgoreg imati jedno i drugo. I tako je Kras pobegao iz grada, verujući verovatno da će mu se Pompej svetiti, ali Pompej se ponašao čednije od vestalske device. Bilo je to urođene prostote koja možda nije mogla da mu služi u zverinjaku senata, pa je njegov prijatelj Terencije Varon morao da mu sastavi priručnik o rimskoj politici i procedurama, ali je sa druge strane odlično služila Pompeju u onome što je želeo da postigne i postane – princ naroda. Uglavnom, kada se iskrcao u Brundiziju 61. godine pre Hrista, Pompej sazvao vojnike na skupštinu i naredio im da svako ode svom domu i da se vrati mirnodopskim poslovima, naravno uz pozamašnu novčanu nadoknadu. Ostalo je da se ponovo sastanu kada bude došlo vreme za trijumf. To je bila indikacija Pompejeve namere da se ne zamera sa senatom. U to vreme, kada se vratio, Pompej se razvio i od Mucije, što smo spomenuli, koja je dolazila iz više popularskog miljeja. Izvori svedoče da je Pompej pokušao da napravi savez sa senatorskim krugovima i zato je ponudio Katonu mlađem da se oženi njegovom sestrom. Katon je naravno ovo odbio, njušeći u ovoj Pompejevoj ponudi mito. Na veliku žalost žene i sestre, Katon je odbio uticajnog čoveka, doprinoseći svom ugledu. U tim godinama optimatska struja je bila solidno oslabljena. Hortenzi i Lukul su se povukli iz politike u prezrenja dostojan luksuz i dokolicu, kako je smatrao Ciceron, a Katul je umro. Ciceronu je, verovo je, ostao samo Katon, ali Katon je bio zadrt i neprincipijelan. U junu 60. godine pre Hrista Ciceron je poslao pismo Atiku kome se žalio na Katona. Našega Katona ne voliš ti ništa više nego ja, ali on od sveg svog karaktera i savjesnosti katkada radi na štetu države. On govori kao da se nalazi u Platonovoj državi, a ne u Romulovom izmetu. Kraj citata. Ciceronov glavni interes tih godina bio je da nekako nađe način da postigne sporazum između društvenih redova. Njegov principijelni interes i politički kredo bilo je očuvanje rimskog ustava koji bi se postigao u slozi između nobila, vitezova, plebsa i italika. O tome smo svemu već govorili. Za to mu je bio neophodan Pompej, koji je bio princ naroda. Ciceron je imao na neki način sklonost da stvarnošću i realnošću proglasi ono što je prethodno veštinom svog govorništva predstavio kao ideal. Govor koji je održao u prilog Pompeju da mu se dodeli komanda u ratu na istoku ili govor protiv Klodija kao da su postavili političke ciljeve za kojima će tek ići.
Cicerone narod vezivao za Pompeja i zato su mu skandirali na igrama, ali to nije bio njegov cilj. Njegov cilj je bio da veže Pompeja za optimatski interes i udalji ga od populara. Ali je to mleko Katon prosuo odbivši bračnu ponudu. No i Pompej se našao u nebranom grožđu. Da, bio je potpuni narodni heroj. Plutarh ga opisuje kako se iz Brundizija vraća u grad sa šačicom prijatelja, tako da je na ulasku u Rim već imao povorku veću od one koju bi imao da je poveo vojsku. Ali Pompej nije znao šta treba da radi sa tom podrškom. Izvesno je da je razvodom od Mucije poslao poruku popularima o nameri da promeni kurs i vrati se tamo gde je počeo, pod okrilje konzervativaca. Ali Katon ga je odbio. Katon nije bio Sula. A zapravo Pompej imao dve hitne stvari koje je Senat morao da mu odobri. Jedna je bila da se ratifikuju odluke koje je doneo u uređenju istoka, a druga je bila da se njegovim vojnicima obezbedi zemlja. Međutim, kad je došao pred Senat, oni su ga mlako dočekali, iako su pomerali mesto gde su se održavale sednice Senata, kako bi im Pompej mogao prisustvovati. Naime, treba razumeti da je Pompej trebalo da održi trijumf i kao takav i dalje je nosio imperijum i nije mogao preći svete granice Rima sve dok ne održi trijumf i konačno odloži mač. Srećom, Rim je porastao od vremena kada je Romul postavio svete granice grada i ubio brata jer ih je narušio. I daleko je nadrastao svete granice. Tako je Senat mogao da se sastane u Rimu, a da pritom prisustvo Pompeja ne naroši sankrosanktni Pomerium. Uglavnom, Pompeju je dopušteno da proslavi trijumf vrlo brzo, za razliku od Lukula koji je morao godinama da čeka na trijumf. I to ni manje ni više nego na Pompejev rođendan. Dakle, trijumf Pompejev je proslavljen na njegov rođendan 28. i 29. septembra 61. godine pre Hrista. Procesija je bila veličanstvena. Na čelu kolone istaknuti su natpisi iz zemalja koje je Pompej osvojio. Pont, Jermenija, Kapadokija, Paflagonija, Medija, Kolhida, odakle bila Medeja i Zlatno runo, te Iberija, Albanija, Sirija, Kilikija, Mesopotamija, Fenikija sa Palestinom, Judeja, Arabija. Pompej je proklamovano je tokom trijumfa osnovao više od 1000 utvrđenja, oko 900 gradova, 800 piratskih brodova je potopio i podigao 39 novih gradova. Prihodi od poreza, senata i rimskog naroda dignuti su sa 200 miliona sestercija na 340 miliona sestercija godišnje. U riznicu su doneti bronzani oklupi i košulje od zlatnih toka, srebrni pehari, posuđe ukrašeno lapis lazulima i zlatovrha koplja ukrašena smaragdima. Narod je želeo da vidi Mitridata u lancima, ali umesto toga dignuta njegova statua kojom su proparadirali. Ali bilo je tu 5 Mitridatove deci i jedna njegova sestra u lancima, te ženi i sin kralja Jermenije u lancima, jevrejski kralj u lancima i razbojničke starešine gusarskih krajeva takođe u lancima. Bila je to procesija neverovatne moći. Pompej je nosio grtač koji je pripadao Aleksandru Velikom, a na glavi lovorov venac. Lice mu je bilo obojeno crvenom bojom jer on je u tom trenutku bio ravan Jupiteru. Njegova glava probila je opnu nebeske sfere i on se tada našao oči u oči sa božanskim i mitskim, vanvremenskim. Iza njega je međutim u kočiji optočenoj draguljima stajao rob koji mu je šaputao: "Seti se da si smrtan." Kada je došao na vrh Kapitola, darovao je 8 miliona sestercija Minervinom hramu i obećao da će dići svetilište Veneri pobednici i jedno pozorište na Marsovom polju, pored kog je kasnije kupio kuću. Svaki vojnik u Pompejevoj procesiji, u njegovom trijumfu, dobio je po 6000 sestercija. Ali prava nagrada mu je izmicala. 2 zahteva su bila na stolu pred Senatom, kao što smo rekli. Jedno je ratifikacija njegovih odluka o uređenju istoka, drugo je zemlja za njegove vojnike. Kras je brže bolje podstakao publikane, odnosno vitezove, da izađu pred Senat i traže da se revidira njihovo pravo da ubiraju porez u Maloj Aziji. Problem je bio međutim što je Kras ovime direktno zadirao u Pompejevo uređenje istoka. Ciceron nije imao drugu opciju nego da podrži zahtev vitezova, iako je znao da konfrontacija vitezova i senata ne doprinosi onome čemu se nadao, da jednom za svagda spase državu uspostavljanjem konkordije među redovima. Pošto je zahtev odbijen, vitezovi su počeli da revidiraju svoju podršku Ciceronu, koja je bila značajna u finansijskom smislu i koju je ovaj godinama gradio angažmanom na forumu. Kras je ovaj udarac usmerio protiv Pompeja, ali opet kao kolateralna šteta stradao Ciceron, koji je uslovno bio Pompejev prijatelj. I priliku da se dokaže kao Pompejev prijatelj dobio je već 60. godine pre Hrista.
konzuli su u tom trenutku bili polubrat žene koju je Pompej ostavio, Mucije, i Pompejev neprijatelj, nameran da mu se osveti zbog uvrede nanete njegovoj porodici. Drugi konzul je bilo neko Pompejevo stvorenje, Homo novus, koji je bio poznat po tome što je bio dobar plesač. Manje bi bilo skandalozno da je postavio svog konja za konzula. Uglavnom, Pompej je uspeo da progura pored bivšeg šuraka i jednog svog oficira koji je bio poznat kao plesač. No, jedan od narodnih tribuna za 60. godinu pre Hrista je bio takođe Pompejev čovek. I Pompej je preko njega pokušao da progura zakon kojim bi zemlja bila dodeljena njegovim veteranima. Ciceron je naravno ovaj zakonski predlog podržao. Ali preko uvrede časti se u Rimu teško prelazilo. U junačka vremena odmazda za uvredu časti je bila smrt. U ova vremena cena je bila egzistencija 1000 Pompejevih veterana, čija je zemlja bila na kocki. Naime, Pompejev bivši šurak, koji je bio konzul, je dosledno opstruisao pokušaj da se donese zakon o dodeli zemlje Pompejevim vojnicima. Pompejev tribun je zarobio konzula i bivšeg Pompejevog šuraka, što je kao tribun svakako mogao, i bacio ga u tamnicu. Ali je to bilo kontra svom onom pomirljivom tonu prema senatu koji je Pompej nastojao da oblikuje i uputi kao jednu poruku mira. Kao popularu tako nešto bi mu se lako dalo oprostiti, ali kao optimatu, kao neko ko je nastojao da se što više umili senatu, Pompej jednostavno nije smeo tako nešto da dozvoli. Da njegovi ljudi divljaju i na takav način krše mos majorum, hapseći konzule. I intervenisao je naređujući tribunu koji je nastojao da ostvari Pompejev cilj da digne ruke od zakona, gubeći tu bitku. Kako Plutarh to objašnjava, život u mirnodopskoj haljini ima opasnu sklonost da umanjuje reputaciju onih koji oružje učinilo velikim i koji se ne daju dobro uskladiti s demokratskom jednakošću. Oni naime smatraju da im prvo mesto po pravu pripadaju u gradu kao i na bojnome polju, dok oni koji su ovde postizali manje odličja drže da nije podnošljivo da barem u gradu nemaju prednost. Kad stoga ljudi zateknu na forumu čoveka koji je briljirao u taborima i triumfima, oni ga nastoje dobiti u svoju vlast i poniziti. Ali kada i odustaje i povlači se od takve delatnosti, njegovu ratnu slavu i ugled čuvaju bez zavisti. Eto, to upravo Plutarh objašnjava u svojoj biografiji o Pompeju. Drugim rečima, Pompej je gubio u togi ono što je u oklopu osvajao. Ponašao se u velikoj meri kao slon u apoteci. Obuzdavanje tribuna koga je lansirao i podržao kako bi mu obezbedio zemlju za veterane ostavljalo je gorak ukus poraza na koji i Pompej nije navikao. Kada je trebalo ratifikovati njegove odluke u istočnim provincijama, senat nije bio ništa više kooperativan. Dobro, možda su odbili Krasov nečasni pokušaj da preko publikana poremeti Pompejev aranžman, ali kada su ustali Katoni, kada se Lukul vraćao iz samonametnutog izgnanstva u svoju vilu sa namerom da osujeti svaku Pompejevu odluku koja je bila kontra njegovim odlukama dok je bio komandant u ratu protiv Mitridata, to je bio veličanstven krah. U tim godinama se činilo da senat odnosi pobedu za pobedom nad bivšim sulinistima koji su možda bili optimati u Sulinom ratu, ali su nalik Suli imali sklonost da ignorišu ograničenja zakona i običaja. U tom smislu senat je osujećujući Krasa da osujeti Pompeja i osujećujući Pompeja u nastojanju da namiri svoje veterane, nesvesno gurnuo Pompeja u zagrljaj Krasu i Krasu u zagrljaj Pompeju, iako toga nije bio svestan u tom trenutku odmah ni senat, a ni ova dvojica. Sve vreme priliku je vrebao onaj koji će biti džoker u svim ovim odnosima. To je bio Cezar koji se u Hispaniji pokazao kao vrstan general čija neumoljivost nije znala za prepreke ni prirodne, ni ljudske, ni božanske. U junu 60. godine Cezar se vraćao iz Hispanije nameravajući da proslavi trijumf na ime pobeda koje je ostvarao i još bitnije da se kandiduje za konzula za 59. godinu pre Hrista. Pisao je svim senatorima da ga podrže, molio za podršku, uključujući i Cicerona. Našao i bogatog kolegu sa kim će zajedno voditi kampanju. Dakle, sve je bilo postavljeno za jedan veličanstven politički trijumf kojim bi krunisao svoju propretorsku karijeru, vojnu karijeru. Naravno, sprovođenje ovog idealnog plana u delo je omeo ko drugi nego Katon mlađi. Pitanje šta bi bilo da je Katon bio malo umereniji u svom odnosu prema onima koje je video kao potencijalnu opasnost za mos majorum, za predački ustav. Ovako, Katon je bio toliko neuspešan u svojim naumima da se čini da je podmetnut od neke više sile svim ovim ljudima da ih kali na putu ka rušenju upravo onoga što je branio.
Bilo kako bilo, Cezar je slao pisma senatu da mu dozvole da se kandiduju u odsustvu, budući da je čekao ispred grada kao Pompej nakon što se iskrcao, dakle čekao ispred grada da proslavi trijumf, još uvijek je držao imperijum i kao takav nije mogao da uđe u grad i prisustvuje izborima. Sad, zamislite da ste Cezar koji nestrpljivo čeka ispred grada da senat odluči o tome da li se možete kandidovati za konzula u odsustvu. To je vrlo nezgodna procedura o kojoj mora da odlučuje senat, jer je vrlo škakljiva ispram mos majorum i predačkih običaja i tako dalje. I naravno za reč se javlja Katon mlađi. Isti onaj čovek koji je svojom krutošću i svojom vrlo čudnom harizmom uspeo da razbuca skup dok je Cezar bio pretor time što se uspentrao na trem hrama Dioskurima i rukom maltene zapušio usta Nepotu, to jest njegov prijatelj, ali i on, i izgurao maltene i Cezara i Nepota sa trema hrama i izvojevao pobedu upravo na onom terenu koji je Cezar smatrao svojim domaćim. Sada se taj čovek javljao za reč u senatu i šta je uradio? Uradio ono što je bila njegova upečatljiva i prepoznatljiva taktika u senatu. Počeo je da drži govor i pošto niko nije smeo da prekida senatora dok drži govor, on je nastavio da govori i govori i govori i govori sve dok nije pao mrak. Problem je bio u tome što senat može da zaseda od svitanja, dakle od prvog jutarnjeg svetla do poslednjeg dnevnog svetla, to jest do sumraka. Katon je dakle uspeo govorom da odloži sednicu senata na kojoj će se odlučivati o tome da li Cezar ima pravo da se kandiduje za konzula u odsustvu. Ali ništa nije moglo da zaustavi Cezara. Cezar je ostavio svoju vojsku koja je bila ispred grada, ostavio imperijum, odrekao se svega toga, napustio priliku da proslavi trijumf, došao u grad i kandidovao se na izborima. Pored toga, Katon je imao i lične razloge da opstruiše Cezara, budući da se njegov zet takođe kandidovao za konzula. Dakle, ni taj časni Katon nije sve radio baš iz principijelnih razloga, apstraktnih razloga, nego je nekad i njemu bilo stalo, pošto je na posledku bio Rimljanin, do slave njegovog imena i njegovog roda. I on je nekad bio sklon častoljublju i slavoljublju, samo što je imao vrlo specifičan put da dođe do onoga što je smatrao ostvarenjem svojih ambicija. Ipak Cezar je debelo pobedio na izborima za konzula, a pored njega konzul je postao i Katonov zet. I eto već zapleta ni iz čega. Međutim, Cezar je prvi shvatio ono što Pompej i Kras nisu, i u tom smislu i on džoker o kom smo malo pre govorili. Da je Katon sa svojom senatorskom osvornošću i tvrdoglavošću svog dede na čelu senata prava prepreka onome što su bili politički ciljevi njih trojice, prvi je shvatio Cezar. Zato je Cezar odlučio da svoj konzulat u 59. godini pre Hrista posveti ostvarenju trilateralnog interesa. Da obezbedi zemljišnu reformu kojom bi bili dodeljeni posedi Pompejevim vojnicima, da ratifikuje njegove istočne odluke i da istovremeno otvori Malu Aziju publikanima, što je bio Krasov interes, i da namiri ujedno dakle i tu Pompejevu želju da se dokaže kao osvajač istoka na načine na koji Lukul nije mogao da se diči, pošto je i Pompej imao ličnog resentimana prema Lukulu. Takođe, jedino što je Cezar za sebe želeo jeste prilika da dobije provinciju u kojoj bi mogao da nastavi sa izgradnjom i daljim napretkom svoje vojničke karijere. Uostalom, on se sve vreme ponašao kao da je potpuno svestan da ga velika dela tek čekaju. Trijumfi su retko dodeljivani i prokonzulima, a kamoli propretorima, naročito u prvom veku pre Hrista, pa ipak Cezar je sa lakoćom odbacio mogućnost za trijumfuje kao propretor samo da bi dobio priliku da osvoji konzulat. Jasno je, dakle, već iz toga da je smatrao da ga čekaju tek veliki uspesi i u tome se, boga mi, nije varao. Međutim, Cezar je želeo da u svoju alijansu uključi i Cicerona. Ciceron jeste uz ovu trojicu jedan od retkih koji su obećavali u Rimu tih godina, ako se izuzme Katon koji nije obećavao nikom ništa. Cezar je poslao svoje izaslanike krajem 60. godine pre Hrista, negde u decembru, Ciceronu da mu iznesu predlog. Govorili su mu o zemljišnoj reformi i Cezar se preko svojih izaslanika zavetovao da neće mimo Cicerona i Pompeja bilo šta preduzimati. Iako je ideja bila primamljiva na pukom nivou sticanja dignitasa, auktoritasa i tako dalje, Ciceron je odbio ponudu. Ko zna kako bi izgledala budućnost Rima da se Ciceron priključio ovom triumviratu. Možda bismo umjesto triumvirata imali neki oblik tetrarhije.
No Cezar je bio uporan čovek i Ciceron se verovatno nije ni najmanje nadao da će baš u svemu što naumi i uspeti. Pompej možda jeste bio medved u staklenom kavezu koji je igrao onako kako su svirali Ciceron i Katon, ali medved se ne može pripitomiti. Ako je u Pompeju bilo potrebno da mu Varom piše kako da se ponaša u senatu, u igrama moći i senki, van okova Polibijevskog ustava, Pompej je bio umetnik u tipično rimskom nadmetanju u časti i slavi i znao je kako da kalkuliše. Kras je na trećoj strani bio potpuno druga zverka, bio je gramzivi majstor zakulisnih radnji, spletke i podmićivanja. Četvrtinu Rima je posjedovao, a druga četvrtina mu je dugovola. Druga polovina Rima, ako se pitate, pripadala je Pompeju. Oni bi bili stariji partneri u tom savezu koji je Cezar osmislio. Cezar bi bio mač tog saveta, a Ciceron glas tog saveta. Dakle, umjesto triumvirata plan je bio da postoji četvoroglava aždaja. Da iskoristimo tu invektivu koja je upućena protiv Pompeja, Cezara i Krasa godinama kasnije. Međutim, stvari nisu tekle onako kako je zamišljeno. U tom trenutku ipak Cezar je kao konzul bio u mogućnosti da stekne pregovaračku prednost i ponudi ostvarenje ciljeva i Krasu i Pompeju. On je bio spona koja je mogla da veže njih dvojicu. Cezar je, kako je to umeo, preko sečiva uvek držao svilu. Tako je čim je počelo njegovo konzulovanje, odao počast svom kolegi, Katonovom zetu. Naime, praksa je bila u Rimu da svakog konzula prati po 12 liktora. Svakog meseca konzuli su se smenjivali u seniorstvu i stari konzul za određeni mesec bi dobio priliku da nosi fasce, snop pruća koji je bio simbol imperijuma kojim su konzuli raspolagali. Liktori bi išli ispred konzula i raščišćavali su gužvu. No Cezar je svilom, dakle ne mačem, čim je konzulovanje počelo, odao počast svom kolegi, rekavši mu da će u mesecima kada on nije konzul svoju 12 liktora dodeliti kolegi da ga prate i idu iza njega. I time mu odao veliku počast. 24 liktora su inače prema predačkim običajima na koje se Cezar nije mnogo obazirao, pratili diktatora. Ali već 2. januara 59. godine pre Hrista, dakle dan nakon što je stupio na mesto konzula, počela je vrela politička borba. Cezar je naime izneo predlog svog zemljišnog zakona i taj zakon je predvideo konačno namirivanje Pompejevih veterana, ali i urbanog plepsa, što pokazuje da je Cezar bio više nego umešan političar, jer nije želeo samo da Pompej stekne korist od te raspodele zemlje, nego i da on kao čovek koji bi donosio zakon stekne uporište još jače i još bolje u urbanom plepsu. A sa druge strane, urbani plebs je, koji je bio u dokolici i siromaštvu, umeo da pravi probleme tako da sam taj predlog ne bi trebalo da bude stran i toliko odbojan ni samim optimatima. Zakon je bio savršeno izvagan. Najpre od zemljišne reforme je bila izuzeta Kampanija, pošto je zemlja Kampanija donosila velike prihode rimskoj riznici od rentiranja. Budući da je zemlja bila opustošena, cela zemlja, dakle ne samo Kampanija nego Italija, opustošena građanskim ratovima i ustankom robova, bilo je i savezničkim ratom, ukoliko ga ne smatramo građanskim, dakle bilo je potrebno ponovo prokrviti, pod znacima navoda, Italiju, napuniti njene arterije i učiniti je žitonosnom kakva je i mogla da bude. Ali za to je prvo trebalo razdeliti prazne imanja i popuniti ih rukama, snažnim rukama koje bi obrađivali zemlju. No Cezar je pažljivo vodio računa o greškama prethodnika. Naime, doneo je odluku o tome da se nijedno imanje nije smelo zapleniti, a privatna svojina se imala otkupiti po ceni koju su odredili cenzori na prethodnom cenzusu. Takođe o svemu o čemu će se odlučivati tim zakonom, odlučivala bi 20-člana komisija, kako niko ne bi mogao da stekne prevlast u donošenju odluka. Iako je tvrdilo se u okviru same komisije postoje jedan 5-člani odbor koji je zapravo donosio odluke o svemu i u kome su i tekako Cezar, Pompej i Kras imali uticaja. U sve to Cezar je doneo odluku da on sam neće učestvovati u zemljišnoj komisiji i sve to trebalo da bude finansirano iz bogatog Pompejevog plena. U Senatu je konsenzus bio, čini se, opšti. Kras i Pompej kao konzulari, odnosno bivši konzuli, stali su iza ovog zakonskog predloga. Međutim, kada je red došao na Katona, kao bivšeg tribuna, da govori, ovaj je upotrebio istu onu taktiku koju je upotrebio protiv Cezara, kada je trebalo da se kandiduje za konzulu u odsustvu. Najpre pohvalio zakon kao mnogome razuman, ali onda nastavio da drži govor, naglašavajući zašto zakon ne bi trebalo doneti u toj godini, nastavio sa govorom i opet govorio, nameran da se opet razvuče njegov govor do sutana.
pošto je Cezaru svaki dan bio dragocen jer mu je bilo bitno da zakon prođe u januaru, kada je on stari konzul. I pošto je moralo da prođe 24 dana od trenutka kada zakonski predlog prođe Senat, do trenutka kada Tributska skupština njemu odlučuje, morao je da što pre dela i otvori protok tog vremena do trenutka kada će se sazvati skupština. Zato je, što je bilo retko, pukao i naredio da obezbeđenje odnese Katona u zatvor. Nije procenio da je to bila zamka. I to je jedan od retkih trenutaka kada je Cezar napravio takvu grešku. Ubrzo su mnogi senatori pošli za Katonom. Jednog veterana koji je napuštao sednicu senata, Cezar je pitao kuda je pošao, na što je odgovorio: radije bih bio sa Katonom u tamnici nego sa Cezarom u senatu. Na posledku Cezar je morao da naredi da se Katon oslobodi. Ali pošto Muhamed nije želeo bregu, Cezar je odlučio da ide direktno na skupštinu. Stao je tamo gde je stao godinama ranije sa Nepotom kod hrama Dioskurima, ali ovoga puta protiv njega nije bio Katon, nego Katonov zet, Cezarov kolega konzul, koji do duše, iako je bio konzul, nije bio dostojan ni Katonove senke. Kada je Cezar saopštio narodu da će imati zakon samo ako kolega konzul popusti, Bibul, kako se zvao Katonov zet, rekao je: nećete dobiti zakon ove godine čak i ako ste svi za njega. Ovaj izliv antidemokratskog osjećanja anulirao je svaku nadu senata da će moći da se odupre pritisku Cezara. Cezar inače dosta radio na demokratizaciji političkog postupka, postaravši se da svaka rasprava u senatu bude transkribovana i javno istaknuta. Cezar je Pompeja već držao u šaci komplimentima, igrajući na njegovu taštinu. Naterao je senat da dozvoli Pompeju da može stalno nositi znake svog trijumfa, tako da je Pompej, pored toga što je bio neposrednim interesima vezan za Cezara, videvši kako se Cezar bori za njegov zakon, videvši kako se odnosi prema njemu s uvažavanjem i poštovanjem, bio više nego raspoložen da stane u Cezarovu odbranu. Cezar je potpalio narod da zatraže od Pompeja da se postara da zakon prođe. Šta će Pompej raditi, pitao je Cezar, u ime naroda, ako neko digne mač protiv ovog zakona? Naići će na moj štit, odgovorio je Pompej, prećutavši da će naići i na mač. Kada je zakon trebalo da se iznese konačno na glasanje pred skupštinu, čitam forum bio je krcat Pompejevim veteranima. Cezarov kolega, ko konzul, došao je na forum nameran da se ponovo obračuna sa Cezarom i gradskim plepsom, ali je bačen iz stepenici i zasut fekalijama i kamenjem. Verovatno je zato posle ovaj lansirao doskočicu o tome da Cezar, koji je nekada bio Nikomedova kraljica, sada želi da postane rimski kralj. No Katon i Bibul su izgubili ovu bitku. Cezar je odno pobedu. Na dan glasanja Katon je ponovo bukvalno odnet sa foruma, verovatno opet na Cezarovo naređenje, dok je dovikivao građanima u Tributskoj skupštini kako nemaju kičme i kako moraju da ustanu protiv Cezara i zakona. Skupština je, kada je konačno donet zakon, naredila svim senatorima da se zakunu na testu zakona. Zahvaljujući Ciceronu, zakletvu je položio i Katon, nakon što ga je ubedio da je korisniji Rimu u gradu nego u izgnanstvu. Ovo je bio veliki udarac za optimati za Cezarovog kokonzula. Ovaj se tokom čitave godine, Cezarov kokonzul, Bibul, zatvorio u kući i pisao paškvile protiv Cezara, uključujući i onu o Nikomedu. Međutim, ostali izreka o Cezarovom prvom konzulatu o tome da je to bila godina kada su konzuli bili Julije i Cezar. Brojni zakoni su doneti, među kojima i zakon koji je namirio Krasa, isti onaj zakon koji je Ciceron bezuspešno podržavao u senatu, a koji su predložili publikani. Cela caka je bila u tome što su publikani želeli da revidiraju ugovor sa državom o visini prihoda koji će doneti od ubiranja poreza u Maloj Aziji, budući da se ispostavilo da je zemlja bila razorena ratom. Ciceron je u svoje vreme bio nevoljan da podrži ovu inicijativu publikana, iako je to učinio, a Cezar je uspeo da je progura nesumnjivo dobivši udeo u mnogim unosnim kompanijama, uz prekor publikanima da ubuduće pažljivo određuju visinu iznosa kojom će otkupljivati pravo na ubiranje poreza. Takođe, Cezar je donao zakon kojim je ratifikovao Pompejevo uređenje istoka. Navodno mu se u ovome žestoko usprotivio Lukul, ali je Cezar tako uzvratio bivšem konzulu da ga je ovaj na kolenima preklinjao za milost. Ali rimski istoričari nisu preterano voleli Lukula, stoga treba uzeti ovaj podatak da je preklinjao Cezara na kolenima sa zrnom soli ili džakom soli. Kad smo kod istoka, te godine je Rim odlučio da podrži dolazak na vlast Ptolemeja 12. Auleta, koji je bio vanbračni sin Ptolemeja 11. Cena ove podrške bio je mito od 6000 talenata zlata Pompeju i Krasu. Triumvirat se, boga mi, isplaćivao.
Cezar je svojoj ljubavnici, Serviliji, Katunovoj polusestri, poklonio te godine biser vredan 1,5 miliona denarija, upravo od tih para koje Ptolemej istresao u džepove triumvira. Koliko god bilo stalo Cezaru da stekne naklonost mile Servilije, nije bilo ni govora o ženidbi Katunovom polusestrom. Sve i da su želeli, nije bilo šanse da Katon pristane. No, Cezar se oženio Kalpurnijom, rođenom sestrom Kalpurnija Pizona, čoveka čija je zvezda bila u usponu i koji će 58. godine pre Hrista postati konzul. Sa druge strane, iste godine je obavljena ceremonija venčanja Julije, Cezarove jedinici i Pompeja. Krug je sada bio potpun. Cezar se, kao i svaki konzul koji je držao do sebe, tih godina oslanjao i na pomoć svog bliskog sledbenika, narodnog tribuna 59. godine pre Hrista, Publija Vatinija, koji je dosađivao dan i noć Bibulu, Cezarovom kokonzulu. Međutim, pravi značaj Publija Vatinija bio je u tome što je uspešno progurao zakon kojim je Cezaru dodeljena komanda nad združenim teritorijama Cisalpinske Galije i Ilirika, sa 3 legije na period od 5 godina kojima će komandovati po isteku svog konzulata. Onda je Senat proširio Cezarov imperijum i na Transalpinsku Galiju sa još jednom legijom, pošto je čovek kome je dodeljena umro na putu ka provinciji. Bio je to veliki trijumf Cezarovih namera. U međuvremenu Cezar je progurao još jedan zakon kojim je redistribuirana i zemlja Kampanije, pored one zemlje koja je redistribuirana prethodnim agrarnim zakonom. Dakle, čak 2 agrarna zakona je za svog konzulata Cezar uspeo da progura. Ciceron se radovao ovom zakonu, očekujući da će konačno doći do neke pobune senatora protiv Cezara, jer bi redistribuiranje zemlje u Kampaniji značilo prekid dotoka novca od rentiranja te zemlje, ali se ništa nije desilo. Šta više, dešavalo se češće u vreme Cezarovog konzulata da pojedini narodni pravaci steknu naklonost plebse i usprotive se triumvirima nego senatori, čija se moć osipala, a kičma im postojala sve savjetljivija. Ciceron je svakako imao da brine i o prečim stvarima. Te godine kada su Julije i Cezar bili konzuli, kako kaže doskočica, a koji je izvesni Bibul proveo nastojeći da čitanjem kretanja ptica osujeti svog kolegu konzula. Dakle, te godine je Ciceronov kolega iz vremena konzulata, Gaj Antonije Hibrida, izveden pred sud zbog iznude u provinciji. Inače, Cezar je za vreme svog konzulata 59. godine pre Hrista doneo jedan poseban zakon o iznudama u provincijama. Dakle, sve se uklapalo u jednu sliku koju je želeo sebi da izgradi kao nepomirljivog branitelja pravde u očima plebse. No, vratimo se na priču o Ciceronu i njegovom kolegi. Dakle, Ciceron se 63. godine pre Hrista, dok je bio konzul, odrekao provincije Makedonije u korist svog kolege, nastojeći da time pridobije poverenje Gaja Antonija Hibride i njegovu podršku u borbi protiv Katiline. Iako je vjerovatno sumnjao da je Gaj Antonije kriv, Ciceron se pojavio u odbrani, dok su se Kras i Cezar pojavili kao svedoci optužbe. Bio je to konačni znak Ciceronu da je šansa da se svrsta uz triumvire napuštena, iako istini kasnije bilo nekih ponuda, kao na Cezarova ponuda Ciceronu da kao legat krene sa njim u Galiju. No nije toliki problem što je te godine triumvirat udario po Ciceronovom kolegi kao konzulu, nego to što istog dana Cezar odlučio da pusti sa lanca Klodija, istog onog Klodija koji mu je nabio rogove. Naime, Klodije je ciljao dugo tribunat, ali nije mogao da postane narodni tribun budući da nije bio plebejac, bio je patrici. I to je bio paradoks pozne republike u tome da je u ovlašćenjima narodnog tribuna bilo više uticaja za plebejca koji bi uspeo da dođe do te magistrature nego za bilo kog patricija koji je od vremena osnivanja republike imao i konzule, i cenzore, i pretore među svojim precima. Dakle, demokratska institucija narodnog tribuna bila je nedostupna za Klodija budući da je bio iz jednog od najstarijih i najplemenitijih patricijskih rodova. No, ta mala smetnja mogla se otkloniti usvojenjem. Ceremonijom koju su predsedavali Cezar kao Pontifex Maximus i Pompej kao augur, Klodija je usvojio jedan Fontej, plebejac, koji je pritom bio mlađi od samog Klodija, kao da su i Pompej, Cezar i Klodija želeli još više da se izruguju Mos Majorumu. Međutim, ime Klaudija bilo je previše veliko i časno da bi ga se tek tako odrekao, tako da je mimo zakona i običaja Klodije zadržao porodično ime, iako ga je usvojio kao otac drugi čovek, ali ga je vulgarizovao da više odgovara uhu rimskog urbanog plepsa, pa je otac bio Klodije umesto Klaudije Pulher, iako ga mi sve vreme pomalo anahrono nazivamo Klodije. Međutim, uskoro je Klodij najavio da će ukinuti Cezarove zakone, uvređen jer nije bio uključen u neke poslovne aranžmane triumvira sa Egiptom, pa su
Pompej i Cezar poricali da su imali učešće u ceremoniji usvojenja, ali ta svađa je trajala vrlo kratko. No sama ceremonija očigledno služila da se zastraši Ciceron, budući da je bila vetar u jedra njegovom najljućem neprijatelju, sprovedena na dan kada je njegov kolega Gaj Antonije bio osuđen i proteran u egzil. Ciceron je počeo tada polako da shvata da je nova realnost bila u tome što je moć prešla iz ruku senata ne u ruke naroda, čiji su prvaci bili ljudi poput Klodija, nego u ruke Cezara, Pompeja i Krasa. Međutim, na jesen 59. godine pre Hrista desila se jedna zloslutna epizoda. Isti onaj Vetije koji je 62. godine pre Hrista izašao pred senat optužujući Cezara da je učestvovao u Katilinijinoj zaveri, sada se pojavio tvrdeći da je saznao za još jednu zaveru da se ubiju Cezar i Pompej. Protagonisti zavere bili su mladi ljudi, popularni delimično u narodu, delimično željni slave, ali je naveo ime Marka Junija Bruta, sina Cezarove ljubavnice Servilije. Mnogi su tvrdili da je iza ove optužbe stajao sam Cezar, ali Cezar nikad ne bi doveo u opasnost Servilijinu krv. Vetije je sklonjena na sigurno da bi sutradan tvrdio drugo, navodeći imena istih zaverenika, ali izostavljajući Brutovo ime. Verovatno je međuvremenu podlegao Cezarovim pritiscima da zaboravi na tu ludost da bi Marko Junije Brut mogao da pomisli da ubije Cezara. To je jedna od ironija istorije. Bilo kako bilo, na posledku je Vetije misteriozno otrovan. Ko i zašto organizovao čitavu ovu epizodu ostaje enigma. I zaista je zloslutan pomen Brutovog imena, imajući u vidu ono što će budućnost doneti. No Cezarov konzulat je sve u svemu bio vrlo uspešan, uspeo da progura sve o čemu su se Pompej, Kras i on dogovorili. Takođe, inicirajući Klodiju u redove plebejaca, osigurao je potencijalno jaku podršku čoveku koji bi sa pozicije narodnog tribuna bio brana optimatskoj reakciji i konzula pride, budući da je njegov tast postao konzul za narednu godinu. Njegovo nasleđe će preživeti bar godinu dana, čemu se nije mogao pohvaliti svaki konzul krajem Republike. Sad reći ćete da je Klodije želeo da anulira njegove zakone, jer o tome i jesmo malo čas govorili, ali je Klodija prečesto i prejako opio nektar mladalačke lakomislenosti i imao je vrelu krv. Žestok mladić je ubrzo shvatio da je upravo Cezar taj koji mu je raščistio put ka toliko željenom tribunatu. Stoga mu je Klodiju uzvratio uslugom već krajem 59. godine, uradivši Bibulu Katonovom zetu i Cezarovom kolegi kokonzulu, isto što i nepot Ciceronu. Naime, sprečio ga je da održi govor na kraju godine kojim bi ovaj sumirao svoj konzulat, ali nije kao da bi imao i mnogo toga da sumira. Međutim, nije problem bio, kao što smo rekli, u Klodiju, upreko svim njegovim pretnjama da će ukinuti Cezarovo zakonodavstvo zbog toga što ga triumviri nisu uključili u lukrativne poslove sa Egiptom, niti je opasnost pretila u Ciceronu ili Katonu, nego u dvojici izvesnih pretora koji su žestoko udarili na Cezara krajem 59. godine pre Hrista, i to natezanje se nastavilo i u 58. godinu pre Hrista. Jednostavno su pozivali na legalitet zakona koje je Cezar doneo. Znači, kao što znamo, on je zaobišao senat i izneo zakon o agrarnoj reformi i redistribuciji zemlje pravo pred Skupštinu. Tek polovinom 58. godine pre Hrista, pošto je održao 3 čuvena govora u odbranu svog konzulata pred tom dvojicom pretora, mada su sami govori, nažalost, za nas izgubljeni. Dakle, tek sredinom 58. godine pre Hrista Cezar je poveo svoju pratnju i vojsku i otišao za Galiju u karijeru generala koji će nadvisiti sve druge do samog Aleksandra. Plinije Stariji je izbrojao 50 bitaka u kojima je Cezar vodio svoju vojsku, a Apijan tvrdi da je 20 od tih 50 Cezar vodio u Galiji. Međutim, šta je bitka, šta čarka za antičke istoričare ostaje otvoreno pitanje, no činjenica je da Cezar do kraja svog života više nije položio oružje i da je u trenutku kada je bio ubijen bio u jeku priprema za rat protiv Dačana i Parćana. Ali o tome ćemo tek govoriti. U međuvremenu Klodije je nastavio da deluje u skladu sa svojim ne uvek najlogičnijim, ali usko sebičnim interesima. To je nesumnjivo. Tokom priprema da se kandiduje za narodnog tribuna, Klodije se ponašao razobručeno, kako je samo on umeo, s vremena na vreme preteći Ciceronu, ali ne dajući naznake na šta konkretno misli i na šta se sprema. Ciceron je sa svoje strane trošio vreme u dokolici, provodeći kraj 59. godine pre Hrista u svojim vilama, gledajući u more, brojeći talase i mrzeći triumvire bez ikakvog prizvuka besa, kako se ispovedao svom prijatelju Atiku. Postoje malo optimističan i ono što je bilo malo optimizmu u njemu crpeo je iz nekoliko zbivanja s leta 59. godine, kada je jedan od glumaca na igrama u Rimu referisao na Pompeja govoreći: nisu li oni veliki u našim nesrećama, i dobio ovacije plebsa. Sa druge strane, kad god bi se pojavio Cezar, ovacije i aplauzi bi zamrli.
U sve to, jedan od savremenih pisaca je uporedio triumvira sa troglavim Kerberom. Ciceron se naravno žalio na to kako se za trpezama i na večerama priča o obazrivi jer je Rim strahovo da se ne zameri nekom od triumvira, ali šanse da nešto promeni bile su male i Ciceron je osjećao ogorčenje jer se osjećao delimično i krivim. Ne samo da je odbio Cezarovu ponudu da kao legat idu u Galiju sa njim, nego je odbio ponudu da bude član komisije koja bi se bavila redistribucijom zemlje kao i poslanstvo na dvor egipatskog faraona. Jednostavno za Cicerona nije dolazila u obzir saradnja sa triumvirima. I upravo ta nefleksibilnost koju je pronicljivo zamerao Katonu obila se upravo njemu o glavu. Klodije kao narodni tribun je jedna od najčudnijih epizoda u rimskoj istoriji. Dakle, on je postao 58. godine pre Hrista narodni tribun. Zakoni koje je progurao bili su nečuveni. Na primjer, ograničio je moć cenzora da izbacuje ljudi iz senata, čim izvesno nastojao da zaštiti populare. Takođe, doneo je zakon kojim se zabranjuje bilo kakav pokušaj opstrukcije rada Narodne skupštine kada je imala da odlučuje o zakonskim predlozima, makar Jupiter lično sišao i zatražio odlaganje zasedanja, te zakon o tome da će žito po prvi put umesto da bude subvencionisano biti potpuno besplatno deljeno gradskom plebsu dugoročno. Dalje doneo je zakon kojim su se takozvani kolegiji, odnosno ulične bande, osnažile do mere da su postali jedina stajaća vojska u Rimu time što je skinuo veto sa njihovog rada. Time je, što je Ciceron dobro procenio, obezbedio sebi stabilnu bazu podrške za svoj program, ali još više onima koji su suštinski omogućili Klodiju da postane narodni tribun, a to su bili triumviri, pre svih Cezar i Pompej. Ciceron je našao jednog kolegu Klodijevog tribuna da stavi veto na njegove zakone, ali je Klodije prišao Ciceroni i dao obećanje. Ukoliko ne bude ovaj nastojao da opstruiše njegovo zakonodavstvo, onda ni Klodije neće pokretati tužbu protiv Cicerona. Međutim, odmah početkom 58. godine pre Hrista Klodije je pokrenuo dva zakonska predloga. Prvi je predviđao da se konzulima za 58. godinu pre Hrista, od kojih je jedan bio čovek koji se izborio da se Pompeju dodeli komanda u ratu protiv pirata, Gabinije, a drugi bio Cezarov tast, Kalpurnije, dakle da im se dodeli lukrativno nameštenje u provincijama kao prokonzulima po isteku mandata. I to je bio jedan zakonski mito, može se reći. Drugi zakon je predviđao odbijanje gostoprimstva svakom zvaničniku koji je bez prethodnog suđenja pogubio rimske građane. Ne morate da pogađate protiv koga je ovaj drugi zakon bio usmeren. Naravno protiv Cicerona. Međutim, to nije bila samo osveta. Kao što rekao smo malo pre, dvojica pretora krenuli su po Cezarovu kožu čim su izabrani 59. na 58. godinu pre Hrista za pretore, a pošto je Cezar već imao imperijum i preuzeo komandu nad vojnom silom koju je trebalo da povede u Galiju. Cezar je bio smešten izvan svetih granica grada i pred gradom čekao rasplet sopstvenog slučaja gde se senat nameračio na njega i njegovo zakonodavstvo, ako ne preko Katona, Cicerona i drugih prominentnih figura optimatskog tabora, onda preko te dvojice pretora. Ovaj postupak Klodija, usmeren protiv Cicerona, pored lične osvete, je očigledno imao Cezarovu dozvolu i podsticaj, ako ne i očigledan rukopis, jer je ovim Cezar senat zapravo prikucao da se pozabavi o svom jadu. Ciceron je bio opet idealna kolateralna šteta koji je, uzgred budi rečeno, odbio Cezarovu velikodušnu ponudu. Ciceron nije imao druge do da savije vrat, pustio je bradu i kosu i počeo da nosi crninu i tako se potucao po uskim uličicama Rima i bio je to tužan prizor videti oca otadžbine kako se vuče po kaldrmi u ritama dok ga Klodijeve bande zasipaju izmetom i psovkama. Senat je predložio da iz solidarnosti isto učine svi senatori, ali je Cezarov tast, inače konzul, uljudno odbio da ratifikuje preporuku senata da se nažalost obavežu svi građani, to jest da nose bradu i crninu kao da je Hannibal pred vratima. Na posledku, senat jeste izglasao Cicerona ocem otadžbine, a njegovi govori postali su znamenje senatorskog autoritasa. I Cezar je to dobro znao kada je oslobodio Klodija s lanca protiv Cicerona. Cezar je naravno izigravao podršku Ciceronu i preporučivao mu da pođe sa njim u Galiju kao legat, čime bi postavio sebe u poziciju moći protiv Klodija, koji ga još uvek nije po imenu prozvao zakonom, iako je bilo jasno na koga se zakon odnosi. Takođe, Cezar je na Klodijevo insistiranje da mu pruži podršku progonu u Cicerona odgovorio mlako, insistirajući da, iako je načelno protiv egzekucije rimskih građana mimo suđenja, ne veruju u retroaktivnu primjenu zakona. Međutim, sve je to bila jedna velika šarada. Cezar je time ostao dosledan i govoru koji je održao u senatu u jeku Katilinine zavere, ali isto tako bio svestan da mu sutradan Ciceron može koristiti na način na koji mu je Klodije koristio danas u nekoj drugoj situaciji. Pompej je sa druge strane predlagao Ciceronu da ne bude kukavica, nego da ponosno izađe na forum i usprotivi se. Pompej će mu se naravno naći pri ruci kao stari prijatelj.
Katona je Klodije sklonio delegiravši mu posao kao senatoru da anektira Kipar, koji se iznenada našao u rimskom vlasništvu. Rasplet je bio takav da je Ciceron pošao svom prijatelju i starom znancu Pompeju, verujući mu više nego Cezaru, koji je živ u albanskim brdima nedaleko od Rima. Kada je čuo da Ciceron dolazi, Pompej se iskrao iz svoje kuće na stražnji ulaz. Nije mogao da ide protiv svog tasta Cezara, a Klodije, koji nije mogao da drži jezik za zubima, davao je sasvim dovoljno naznaka da ima potpunu Cezarovu podršku u čitavoj aferi. Na posledku istaknuti optimati, među kojima i govornik Hortenzije, stari Ciceronov rival, savjetovali su mu da se povuče. Ciceron je posle pisao Atniku kako mu zapravo Hortenzije nikada nije oprostio što ga je Ciceron potukao na forumu i što je postao popularniji, te da ga nobili nikada nisu do kraja prihvatili kao svog, budući da je bio homo novus, novi čovek. Sve u svemu Ciceron se odsjećao tih dana izdanim od svih, i od Pompeja, i od Cezara, i od svojih prijatelja iz optimatskog tabora. Teška srca, Ciceron je pristao da ode u egzil. Čim se za to pročulo, Klodije pobesno i donao novi zakon, sada targetirajući Cicerona po imenice, zabranjujući mu da se približi na manje od 400 milja Italiji i konfiskovavši mu imovinu. Klodijevo zakonodavstvo imalo i tekako odjeka, budući da se pretor na Siciliji uplašio i odbio da ugosti bivše konzuli i obeščašćenog oca otadžbine. Tako da se Cicerona na kraju skrasio u Solunu, u kući Gneja Planka, odvažnog čoveka, iako tek kvestora, koji se pokazao srčanim i od Pompeja. Klodiju to nije bilo dosta, pa je Ciceronovu kuću na Palatinu spalio do temelja, zavetovavši se da će na tom mestu izgraditi hram slobode. I opet su se tako putevi Cicerona i Cezara razišli. Dok je jedan kretao obeščašćen u oči izgnanstva, drugi je kretao u vojni pohod koji će mu doneti besmrtnu slavu. Ali daleko je to bilo od kraja. Njihove sudbine će se tek ispreplitati.